fe infant man asase no eso amasa abiremafo wo mankesim ne mpota de se do musu no enya asem ketwa wo makasa mra hye badwani a wote akonwa so honorable Ekokwansa Hayford campaign na wo ba na dom na se abiaze Ediba mankesim ekwan no so no munam kwan no so nyina nim se firi ho no mo ba besi yamransa no enya de ekwan na papa wotra mankesim kakra na wo ba esumu da so saa na de aduadue mu a nyame ya aduma ba bepie yamransa janche ekwan ni so ho no munam na do de so mako campaign e ba no ene wo hu se yesi kwan no no se wo mo twetwa so kakra na bia na kwanhia bi na asie wo mo so ankwan gotwe amfa ni paso busuafo na kwanhia na asie ne yamro besa wo ma ba begina ekwan ne so wo abra wo mo duru ho no mo gina wo mo yi wo mo nyina si fom no so mo fa sika ma no no abeso da bi misra mo me na me yamra hye badwani e ha se sika bi na wo pa mo ma yenka ne boko wo hu de ejebusuafo ene ese waka se wo no abo no na ne ho ye hio anko wonka na no ntuma busuafo enya sam kitu o dia wati ya na chi etuo pe mienu ansa na no ma di nka tutu afo mu ka no e ma ka the driver da moja mu a moja pram no bra police fo koduru won de na honorable wa ye nyankopon de ya ne ntia se sabre driver ni no so ayaresa bia doctor fo ehwe no na ye kwa ho ene na damfo baako ekokodi enkomo moma ye ntia ensem a wo fa ya wo ede to ye nim metente empine kana mampa I'm the you say a political season. And I think the end of that around baby bear 1 p.m. Just set it off. Every city bear I'm the 4 communities. But we were the other. See if the other now, yes, about dominance. Normally, yeah, your programs are near your baby could not be a banner better. Auntie free. Baby, I did you any Krobea 11 that way. Auntie Abano, I'm quite so I am say a traban crum and check. And I, quite who said, I say, cars I can see me be. I said, it looks like I said, cars here for tomato boxes. I can see me, I said, I block a pine and I my packet wrongly or pine. And tonight I didn't say, I said, a minute, and say, you slow down. And say, slow down, Kakano, Yakwa, coordinate our that community, so no, Eddie and motorbike. Anyone said, and Crophobia stopping. By a day, and Kakani, who said it was in Sayomo. Honorable and at the front, MP. I don't know, starting workshop. Honorable. I have anything. And he acquires near Fessa, after that park a crowded, a car, Yanoma Park and all. War right hand side. In TSA, you have to between your Canon be a driver. I'll go through. Aha, I'm Mr. Say, the engine on in till, and almost started from here, then almost fire. No, I told you, I'm not doing. And he, I'm a fire, and all of a sudden, can't deny on by, just say, almost 30 and face camera and 5 phones and branch. And he say, and I'll make me on Jimmy phone and on Jimmy Sika. And my sister, be saying, he said, I'll find the camera. And because, oh, Nisika, oh, yes, I said, Nisika, Nana, almost kill the phone. And I said, Daba, call, beg the call, gonna empty a front or father side, only the Casano Kajan said, more politicians, Mama statement, I'm just making no. One now, yeah, Robertson, said to me, more politicians. When Mama Ghana, I had the Dane. I'm saying, I'm tree in a good form. Now, MP, on no right hand side, into no bush in the Mukakra, and I won't main road in the yet, driver, no, and the Kawa tray, into F1 and that, a crown, and in Butch form. And the aircraft, we thought they were going to shoot us. But what can I say? We are not after your life, or we can sit in this. Say we are not after your life. I don't catch a dive and say, I can't say, Jinano. I think I would, or make it satisfactory. And the Maya dominating me and driving and continuing, almost you too. I put a telephone number here. Well, you did that phone number, driver needs to but the rest, the rest to doing a miss or more shooting. Oh, bleedy pano, so me woo. And the one who said another passenger car being in a tiffy, Marquesimuba.
Into obeto so no ana akrofo no ye fast hia no into omo attention akọ sa new car na eba no so ana dey ni say mimi hu sa say omo attention call no ana me ye din na me fa car na ni na me wura bush no mu enti me kwada bush o me kwa share bush wa be 1.5 hours ni na operation ni koso but na me take dance pa enti me share bush wa me share bush wa me ti an say boys bi so e ka so bush na che say it could be say na ye omo so any opportunity e dey na be share other side of the bush enti me da form na me bottom but na me ti say omo shoot one shot ni ade enti emuju kakra no ana me ti say boys na me ti omo ka so bush no no omo call e kwan ho ana me say okay so let me also follow them ti me do omo chi I say me call e kwan me be kwan aka ka me du kwan na me ti say obi ka say honorable ewu na me ndu kwan ho me ti no bush ni mu na me baby am ko run na ase na ehwo no me nya kwan because na me ho hwe ana obi ka say am say honorable egu asa na me du kwan me see from no am me fa kan no ko hwe na me ko na ampa honorable da ho a bibia say like nkwa ni mu it is Asante me so na me bomb pa say dinka bullet be kan no pan kanka ne nsa na say like baby a because baby a do there you say like ono na say pushing and say you dey no suspicion there I don't know meaning so meaning I don't know meaning ana kwa say omo ka say ngina meaning so ye gina ya senka omo fa ya o because I dey tin empinku ana ewu ye empinku ana sabi ye mama ti say owu ye at a sport ana driver no so omo say omo no ko hospital at say no we bibisa but minim say enka say ye gina o say enka say ye minim enti seriously enti aba sa no ana ya wana police for no be fa car no omo ba ya wan say police for ba na ye gina body no ye cry ka say enka police for no omo hwe say baby omo so me ya say sanka na ye twen CID o say crime bibi nipa no mo hwe say mo betia ni bibi ama yen a mo so mo say e bia na ye lieutenant tam bia na nka ye bedu wa so tam na kama ye bibi almost 30 minutes to 1 hour na ye fa yen sanka no omo say mo bia fa ne sanka ye twen crime as a day enti na le bia obenya nkwa ye me fa no ko so tele bia hwe say drip bi o say ne am be ne bi na say abenko mama yen ya me mama me fa sanka na enti later na mo say I don't okay fine ye left no ene ne nyina ye bone ye so ne mo asana ye de ne ba ye de to police car no ye de na ba ye friend stop hospital enti car no ye say e kwa ne se car no ma shoot car na tie sana o mo shoot car na tie kwa nka enti mi nko enti ye de no ko wie na ye spark car mi kwa car na driver no windscreen side no abo ena windscreen me one so two bullets after so enti ye two car na ye hu say ya pese de kan ko se bi safe ka kan ti de ba dia coordinator ne te no enti ya spark here no ene hu sa kan no almost shoot kan na tie crampo almost shoot kan na tie enti that is the whole thing and I say did e chira yin be pay higher doctors now I want confirm say finally abusia for first vice chairman ewo aye Asante pem ana wone honorable enam ena ye ne no ekasa ya wo chiamu de ekoso of ya ena yete ne nka no na yekọ eye wono akasa eye ne fie kokọhwe se de ekoso se da manfo esuo efiri eye mankasi mu de ba ne ade de se de manfo bompa ye bone edigu ami robes ya wo mo ekokum honorable so no enya Asem kitwa ne suni ade de na edare wo manfo pa esan so mu kirem a efiri bira papa be ye mrahye badwane wo Fatima honom no adwuma wa bɔne fie na adwuma wa bɔno enya Asem ketwa wani de di kan ya wakomra so be fie a ka wo ba be kɔ limpre no so no wa hia saa akɔnhie we moma yentie
hospital abra ye de wan rabu mu no ekoye no amafo honomo ene yete si wo mo etwa adwadro no nanka ene na ono bokwa file ne forms no ewo isi akacho mo fa forms ni nya no na wotwe na isi di ama wo mu a obi a de ne forms no ekro ena ene fofie antoata ama wakwakohia eye na ekwanhia wo so obi foforo beba na asem pipifo nko no de eho no ya manwefo no asem ye gina we so na ya mabusuafo ene mfanteman eye kuro ni nyina yako Ayegusuo jina saa kwa mukafo yinsa sama hodro ya na nsentemu asode na tememufo firi won mo apena amanyofo mpanyimfo mu dia ba won mo so ekunkum bi sese bi mo ade no yade no ya hometesem ye papa ewoga na ememu na abusuafo na no wukuada no so na nyagoro ewo adwretia eno ewo afija kwa bere mansi ni mo asante manchemu ye wo bere na NDC campaign team bi so won makwakoye campaign akoka won mo nsem akere Ghana de hyen ma bese kemu wo so koto sha akronfronfo so na nya grokra emewi eche nipa mienu de akronfronfo si bam wo mo broto forma sebra ye kasa bi mu krampo da so e wayarsabia na wo shenkania na wo twi sa salunka ya wo mo kopi akronfronfo so yi eye se wadogo Mahmud woni nsentwofo bo honkomo e kire mu se kwa wo koye no na wo nam nipa makomako enum enipa miensa na tie kire e na ba ko te front e no driver ni ne ka ho na wenu kurapo no na eye enka na GMPC panyipa yira Alex Mode wono na no mudi na chie na wo mugusua campaign ni ade ekoso na wono ma hodi ayeye wo mudi omunim se bi agya wo makoka wo nsem awie no mo ba besin eni se wo mukoduru se adwretie ho no mu a akwamkafo asiminie na wo mukura de nyankopon na yi adom di wo mo fofie se wo abra muduru ye na wo mugina wo mu no mugina ya ena agya wo mudada fom enti ba kokorampo ye senka mummo mutuo nku wo mo eya akromukafo no ena ofoforo ba no se dabi ya masi ye ba bekum sankrofo yi nemom de ye hwe nyina ne wo musika eji so mu de wo musika na wo fon so ne ade de ama ye de ne yenya wo mo nko enti ni pam ye nu anu mo te sa salon ka ni mo ma no koye de no mo siba wo mo ene ye brodo mo bu mo pa wo mu ye no mu ja wo mo se o mo enko mu babi enji se bra ye ka sai de se ni pam ye wo mo kodi amia e wo safo yi samu a e ba kokoro de nyankoro pa dom so ne ho ato no ama no abafie enam sa ye so ama mo kire mo se kwan ya kwamukafo nam so be se na wotwe mienu ntam wo mu de amanyofo nam so abamu mpanyifo faso no hatwen wo mu so man Ghana bambofo se wo mu mo me no so anya sa pa na britia wa bi mu a ye de kokoto obai wo mu ankeka wo mu ho a de besi wo Ghana memu no enye asemko ye kwa Accra Security Court we na asem bi asi ho abranti e friend se samotai awadi mfie aduasa wakwakoto eye akoda wadi mfie edu emienu emona na wabrede no ekwadina court no wadi tumu sampa waye bone ena jadi piema wotina dwamu aya mami Christiana Ken wase said ya baya na wonne sa bone no ebio no medewo ekwakotum na wakwakoye adwumaden ewo court emfie nso na wofrimu fina wo ba wonne sa bone no ebio wa bra jaji na no si ya pena type papa sore ye no si Dabi my lord ya de ba ne kotum anyeye en wase adenti de ni no si de anti ani ye ne se asam ni si ye no enipa no ode asam ne ba court eya koda no ema no wababa ka kira me se me man 3000 Ghana cedis na yesika prosecutor ene commander wo mu so mo bagie enti me kan 3000 Ghana cedis ni di gu ma me ni nsam eye mo wo se nne mo de me ba ne kwakotum emfie nso ena judge ne se wo se de wo se metua 3000 Ghana e de ama akoda ne ma me enti me sira mu ada mo nsan kasam no ebio ene ase mo frɛ ne mra ampaya frɛ ma mi ba ya wadi tumu sam 3000 Ghana ne de woji na sika ne ye sika papa ne de man no so da bia no de behwa akoda ne miamia ne hukuru ena papa ne sa woboa ene we ka na we yaka ena judge ne se sika no wa hefa sika no wo ho ena so kofa sika ne bra ma mi hwe na boso ma wa yi sika di aba ena judge se wo sika ne bi na de tuatua hospital ka ne ade ne ye de na fe de sika ne boa ne nya eda so oda ehye obagim ena wase ya meji sika no na sika no enie ena wa ya sika de mata papa saje di usika na free na de kwaso obi na asem a mo ho si etua we akoma commander ye etua we akoma prosecutor ne sa ne ma no hwe ne wan tua sika bia amfa ma obi emfie nso ne de oba no beko usika ne de age e de ama wo
se wotu ya sika no kasika ne ko commander ho senke kwa ha prosecutor wadi kwa du ebo samo no a ne din ba mu bie no wose enya no kure no no wo bia fa 1000 kura emre no enti se mama amene ne papa ne ka no onu akasa wani mu hwe sabre akasa die court se Taiwan kwa enfie nso ne papa sika ne de agide amano a yeso won fa ne sika enko Abrantia Alfred Kwabena bedi akon wono so eye penta e wono ngwa sebra ye ka se wakodi seseme e wo Accra Circuit Court amakoto no kire se wo mu de ne koremand kakra wo mu antie na samkura nyame ya domu a wo mesan so afra sem ne bi ma October ye mu na court no atena sem so na wa abro mu de asem no to court no animo no eno mba be kire mu se sa Abrantia Alfred Kwabena bedi akon wono otuo penta adwuma no ye o penti nkrofo dan ma ho ye fani ade ne mo sa abro enti onya kwatwetwe bi no oba betena wono mu ana esenya agoro edan no de nam fa na bubuani bia wono so se bi mpaduasa o yusu crutches ene de nantie wono so ne dini old soldier yi na no September bosu mi atwa mu eni dan na toso aduonu so ene wono so kwotena nungwa sport bi ye ho no kwotwetwa bi ye kono no bi nti no wa ye fine wato nyina wabo wo hu nanim ne na chikura ene se crutches yi ye friend se Alfred Kwabena be dia queen wono so cross sport wo bi enti wato no a wo hu se bubuani na bono a won tumi nya no ho hwe no sikrachi nebe yene ena wo fa sa kwanya no anso so wo kwa kwagene fo de afininsem na nka wage fo yi kura mpo akwai ne crutches no akita no no ena wo sa de hwe bubuani ni tirim ade be bo na pantan enti amuru mo de moja tu ni pa ena wo tiatie mo ni pamro enti ni do mi wura bia wono no obe ho no ena wo ye wade ebkokodru nyame no kwasem ni wabro kodru de ne moten ye wura no da moja mu akese won tumi nya no ho hwe won no kodru ayaresa bia arokota foche se wo ye nyame dia na asem no pompon so wo court no afri September no bepem na October yi mo no ena court kire se wo munya mpuntie akwa na sem ewom so odifo die na so na sem Kroba beka no enyo no na court no etie ene die court no tie ni se won kwa remand nyankopon yi atom a October bosum de toso edrunan court besan so afra sem no mo frɛ no de court foforo krampo na ekwa akobɔ no sanse wadi awu ene wakum nipa ne tina no awonsie to enti woba be yi no seni se wuntidie kwaye ya ema eneyi wotumi kokko wia obi ade ne wie kire wosanso de nipa no crutches ahwehwe nipa ne kiri mebo na pantan ema wotina no awonsie do no na nyame ya adoma ba be kirim ama court no so atibi kwa plus eba Mr. ensu kura yemu Ebanet Herbal Production for and Aquafa dia by Hepa Plus dia will be a diatum, a immune system booster back up a a bone who ban ye pa, a kutia who will be a higher bread born after a sunny a day. We are by now boo sent to Mrs. Susie Bema wants to be a Natanka, will Bema and Sebastian Diana Watch be Duca Son a pampa dia chira. Bomadia so Benya Hepa Plus, not one of them. Yet the pavi any plasmos Heba Mr. and Swaba, Malaria dia wawa litua see the fin a tree and Washano, and Tuntum so any energy. Malaria any energy to a safe war now hunto. When your pavinana plasmas with the drone come one no. Well, son said malaria dear. So who your whole draw now with the draw and so aka home. And Remina, a pharmacy shops a hoodwo, my Ghana. Who penny do musu the abaqua and sign Ebanet Herbal Center for Womube Mount Zion Methodist in one from 0542 807 907 054 929 7463 eso wonsa ebeka womo afeya to akasia no eso na ye kwa eye atoye emantemu ehono mo na busuafo ye duro sabre ya ye kasai court wa ehono no atumi akọ asetena na court ekọ asetena no abranti ede ne kokọ gina court adaka mu no wakọ bokro no ema Samson Donko ne ho abasem woni na danfo bi afra se Razak ena ekabo mu a wo mo kọ ba bi atunton gold ewo ayetachiman Bono East ehono na wo mo efre na okosra na danfo no ayewo Razak no onna wasankregwa bi afra se mota ehono akọ ese ba bi kitu abi entieja wo mato wo mudi mota ena ewo ho wo bitunton gold ena wo kọ yese wo mo kwakoto gold wo mudu hono ma wo makwakọ yi tuo ade atene wo mo so sika wo mutumi fa ye 80,000 Ghana cedis eni sika wo mutumi efa ye no mo pie ya wo mo kro no ena brantia no ana sabre no wo mo kọ bo ne kro no no wonya akukuduro tu hye wo mo so
Emma omuni na ababegu from say sometime. Razak ne de na ho ye ha wodwane. Nanso abrante fa ne say Samson donkwa. Wodi fie aduana ba ko no. Wonde wanya ne tiri ani dimu. Emma posifo ensa eso no mu. Ye de so bo no ebo no no. Wadi atum na mo sisika ndie. Razak no ene di adwane. Aposifo wasankregwa ne potamu sre. Omafo mota si wo momwa. Wa obati wo bi hu pampa bia. So abam potamu a wodi sika nyafunyafu sika sa no. Ye fa nya japade o. Ye di ni free wo bo chiche bi ni ade no. Na obomodin a eyi aposifo asotire. Tabra kasa die. Court se won kodam. Emfie aduonu enum. Wanya dwumaden ofirimu fie a won kobokro no ebio. Ewe abusuafo aha ena from Tobrakas yebo ayebo no ye di ni nada esie ena se kwade ama yesamfo yewra entry boss yako na napia ena fe kwasare wo mu nyina eboai ena kasebo no ye di eba ye akenkanfo ayeme afehima ama afiye minimini aba akosua eje wakode akra enefie entisom na toaso se ya ye kasei Ghana Police Service ya IGP edi woni anim ede krata epiga ya o chirese wa ubetumi ama information ebe lady to the alleged robbers ekoshuti advancement MP no ya be ma 20,000 Ghana cedis because we are honorable but akoye me no mienu but bloody civilians dia anka omo the release ni beba nana ebiti ye binti ye mankesim abaze abakroom robbery and murder. I want to read the release. The Inspector General of Police IGP Mr. James Opon-Bueno has dispatched specialized investigators from the homicide and anti-robbery unit of the CID headquarters to support the Central Region's crime scene team to solve the alleged robbery incident and murder of Member of Parliament for Mfanseman Honorable Eko Kwanza at Abaze Dominase on the Mankesim Abazi route in the Central Region at dawn of 9th October 2020. Meanwhile, the IGP is offering a reward of 20,000 Ghana cedis to any person who gives credible information that will lead to the arrest of the perpetrators. Baby, I'm a chassis. Baby, I was chassis. Fabric tree, mammy. Say, who can you recreate? But you're born in the alpha. Say, IGP the crowd, Abba say, Enra, every customer is see ye, Ewa Mankasim, Abiaze, Equanoso, Ebano, Ama, and Namsuma honorable, Eko, Kwanza, Nipebia Kwako Kuno. Was say, Ghana phone in Ayamwa. Now, one of Mudi is answer Moneno, or Monsabe to me a cano. Aka womo na wa wo beboa na se bia team bi a mo beboa ma ye behu sankofo no 20,000 Ghana cedis kan sika 200 million ene ye de ema wo se ye nyamu no kra no aposifo apaw ekuo bi de free CID mu no we mu de no hwehwemu no e ye so hwehwemu ne ade no na ne do mas ne na tu ye no so mo nya bi mai enya no bonti we no wabusa ho se yenyina yeni hana jebi dankwa ono no onye MP ono kura de no onko campaign no so na ne fie ne kokun ekosi sei die no what de nipa ye che no sexy dondon so what tete de ko oda fo ensa wam Ewurade Nyankropon hwe oman Ghana so yene ankasa yen hwe yen ho so yie na yemmo yen ho ban so wo fa so acha me de Wednesday na me won potem ko me konkranti no me mane fa potem wo e free man kasim na e ba sa biaze dominance ne ade no abesi yamransa no e ho o ma twa kwan no so o mo beye o ma twa so nyina ene kwan no e da so
na eso ye sum especially so what try baby as St Andrews for one more sandboard no esi na wo ba what's that baby man kesim say boys for no mo dia ho no mo ta to pan no pam say ho pan no na ye fresh wunya tra sa ho no na wo ba e ho nyina ye sum sa na de be ne na mu a MP ni nie bra ni aboni trio no da ho no oni o ti asema ai first vice ne ka say politicians mo na mama man ni ma ye den ti ya na hisam so kra ka ho ya kwa kana no tum okay yada mo ase etiefo wei eye afihima ene akosieje wa akode ena awia yi asem beba de bi kase bo bema no ene won mo de ewura so ensem hodo a eguso ene mu nkyeremu ene wakofa na wode aba abesom no ade aba ko esafata se wo hye de nso ene se oman Ghana yimu wa ankasa ye wo ho bamboni bo wa wo ban ne kase kwan so free say wo hesenie akronfo a edi atuo ene asekan kokoro no bo onu nyumadie amma ne homne so Ghana hano a enya asem ketwa ano hye enti de seseminu mienu yeyo ene se ye hwe ye ho eye anyesa enioma esisie no eye nioma ano hye but munya botre na montwen enkomo ye ekoso yi papa yi wei Ghana man panyini na naro danko akufu ado wabekasa edien woka na be de akire enso abekasa edien woka ena de police service no enso ede aba betudwen edie ben pa poti ne siye bra papai akromfo no ebo onitio edie ben pa poti ene siye ma fidie ni na heya ye basisia. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me and Centurini, Miss Saya actress, and then you more who do pee a keka, and no make my dainty. My pommy ding him, me papa, Nasa, but my pommy ding with ya, and one named Jeffax Mister. Bonjour, Jeffax Mister, Minister Yaria Bia, and you're so flexible, baby. I will bet to a fibia. It's me na papa tenten so just say Jeffa mama your best mu akasa me ya bema ebema wo so wa ye bema mapa say tia me Jeffa's Mr. Tumpra kopani say edro no hote ye dia fa abefo ni dia kwan so eni fidie wo so e na ye ne friendship project ye no nti ma ye resadie enu one Jeffa's mixture edre wo benye bi wo drugstore eni herbal store bi e bel na momitie enye ma penfo oba o ma kwala no ana kwala onyenya enfie dumie Jeffa's mixture pa Sama you obey ma pom din be ko yia na 21st clinic what 21st clinic dear esuna fidia ye de yenhwehwemu ena esuna fidia ye de sayade ye wo enfidie ni nrupa ye de sayade o haw bia ni akiri akoma yade ese kire yade ahohwehye wo sisi wo to asenti na atwetwen wo ye funu awo ne enam nsensem 21st clinic ye twa scan ye yemoja mu hwehwemu afeti esumasem se wanti wini pedua na ase a wonti ayare sase esuna se wa hoden ana esuna se wa pomden yare bia woni efire enti anum adu abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwia omone ahwia total filling station ne di animhwe a eben alpha radio Accra ye wo domain market heavy do dynamo a ye nkrabata bi so wo ba any session prayer wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom abapamo wo mundi no kreo online shop no ade enema na wo ye order no o musa ready she wo dia bafie wow susumpo na meto ede ma wo fa mo musu se se online shop a wo to ade a wo pinima wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die minti bi da age abapamo wo de man so akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no ntia wa se trafie ma ye ni dwamero so ye ntade empaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedrato pharmacies wom salon
Unu Babylon shop ya ne bon kura foche de okuru. Wo de mobile phone kura ya bayere dia wo fro mo a. Wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a 059 1214 135 and 059 1214 137. Website www.abapamall.com. Abapamall. So convenient. Abapamall. So convenient. Yes, I'm with my shassi. Mama Hanya Kum, Yadamwasi. Say the Men Club of Ghana. Ya how many out work and if you want to sham and Sasam and Quayo. Ghana for Nya Jatum. Say free now Quadia. And to Papa Apome China so and a Zipman capsule. Hi, what and only a drop. So like Heba Clinic, Akofaba, Amani Panina Jatum. Says Zipman capsules. Bema went to bring down the Nasu Madmayi. Bema and Sisiania. And only a Papa Apua Ama Wadia so say Chain. Zipman capsules. Nemo Monkai. So be only 18 years and Zipman capsules. Oba and so guguno ane enkabone awano kuno onum solak mesha na yiremu kra Bema and swan gugu baby ne so free baby ho bano unya solak mesha ebetu ni nyina asiama oba wa fire funo oba wa manofo and asa koda oni mfiedu mienu enso num solak mesha ibi solak herbal shop ewa eja market omoni car park ne ene di hwani mu ana KNG ewa mum atufoko solak herbal clinic ewa kente kono omoni shell filling station no ene di hwani mu ana fre 0245 616028 Zipman capsules hi what in kikya budurwa yaya kike lafiya lau na zaki zani samu wani abun sai kamar wani irin abu samari ka zo cire wuta ko dai ka zo duban cikin miya na tunda dai na zo diban wutanki ba inda za a yi ban duba cikin miyanki ba laifi zani samu vitamin kashe kwadai na ikon Allah ni ma abinda zani sai kenan wannan dai ba gaskiya bane sarauniya na ban miki kariya ba to ina gare ka vitamin kin nan wanda kika fi so wanda nike so shine vitamin banana da choco domin ni baka ne kuma da muhimmanci mamaci ni ina so regular da energy don ni samari ne mai karfi sosai ko da gani na amma samarin ga lalle shanin ka akwai daɗi sosai abinda kike so shi dake so mu je mu yi harkan vitamin karki damu nauyin biyan yana cikin hannuna lalle akwai hanya wani hanya kun san wani abu vitamin ya samu karuwa cikin dangi sunan shi vitamin strawberry vitamin abincin jin daɗi kowane lokaci. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Never be my betting so mommy. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment with the true beer. When I'm baby and I ya a bedroom from African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award-winning Assembly Ekuya for a walk from a Banawabre, a fra for a walk epo, a Banawabre, a dready for a walk with Juma Banawabre, a dropper for a way gears, a driver, Nawabre, a fitter for Mason for Ubiasa Sabro Hano, make a wine. Would Jerry Vienna with the wood ointment to cheer, Ubehuda Beda. Mira, maybe call me Sissy to Jenina. Was this in Paddy and Abeka? Midday coach, what you are not to want them. The wood ointment. Our pharmacist herbal and chemical shops. Titu King's Walk Herbal, Okaishi, Dodua, the Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. For China Beko. Obi benya wa na free ade e na apomuden so yen hye nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkoso hwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa Future Life Smart Food Bebo. Afedia aya busuanchem fa Maltabella sogum wom enti a regulatory sugar level no say adwuma kwa nkasa enimu. Sana diabetic theory no so boa wani a enya sichire yade. Sickle cell, typhoid, asthma, branch ne maba wa kwa gym. Mompe high protein no binto. Oba bia opese ne yafunu ya flat no. Wo nya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu.
ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu enkran wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase oben sofolai alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that home Ataki ene yate dene ni nyase mo a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye meka for nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboae emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onodwe ene hawo fibroid diabetes anase nem yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre Bema utebisa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokobin ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi Junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kodada nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enamezo ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 Awarifa mawari yakusa mu akati estimu dia so abranti ani ababa mo sesa ware mu so amaware aye from obiantie 143 ya mo bibia kwa 1434 na ye krado aware ani ayonkofa manimdifo na betena se na wakyerɛ mu ayonkofa ani aware su fili fladuma baya na yere na obi dan paso mi wuni amenya krado pesa fanisa. What do you mean fanisa say me dia radio asem nkan kire say ye nyimi o memenda wei ani memenda bia Numero non son, e così il numero non con 143. I love you. 143. I love you. E pamocho, me mane mesto a edi kanyo non siamo tu abama mnambe di presidenta. Me bubu prison na gu. Na media wano SC factories. Se udi bonena se muda. Hey! Niyo koto mama muno ninji jebu arebe tuma fa ma brabo to krendi ndosra de wa mra ye nwene nam eti udi bonia mesanya peje be faro squad mu mema ya tramu tio na wa busuafo ne Ghana fu nyina beche na wodi aya de sua de nti obi be di boni obegene ho na mama mu no ne fe ndi agoru wanga wo be di boni nketenkete ne de ye bese da kan wo mpe wo begwam wa wadi boni ketua bia na ye ntimi nkumu no ye beka wo mpe oha e wo begwam na ni sai be di Ghana president ekrim abato ye bechem Ghana nya bor ne ye bo aja Assemble. Wasana babio. Asem Dabi, Asem Dabi, within the year, when Yamu Yanko to Turbo, so body, when you're
Okay, ayeyen kamudi odoman kuma nyame awiabre mu yatnase ahaye otek 102.9 FM sabre ya ye kase ye ma ye nyina ye ho ye hyiahia ene ye fiada ene ye bosumi dui ne da etoso nkono emfimpinu ene aduonumu ene ewi awiai ye de asembe ba da bidwumadie ne be sommo ewa afidikase yi so na dwumadie aye de kan hye nso say ye live ewo YouTube ne so se woko YouTube na wo hwehwe otek 102.9 FM uko YouTube o hwehwe otek 102.9 FM ye stream show ne live ewo YouTube ne so sabre kro na emu no uko Facebook nso so na wo hwehwe otek 102.9 FM ewo Facebook hwehwe otek 102.9 FM ewo Facebook so ni demu live enso wo ho wo de awadwenkyere a wo no wo de fa Facebook o de fa YouTube o comment a ye beje ye be kan ne kama na emomu amwo Facebook ne de ma de srede ne se eya anama hye munhye show no ema mo anuanom nkaye won mu nso nya bi hwe wonya bi ntie na mo adwenkyere mo mfa ho Facebook ni YouTube ni nyina no mo adwenkyere bi a mo de be fa ho aba no ye beje ne akenkan ye se 2020 ekwa na wie yei akromfo awremfo wonum dwumadie ama ne hom ne so pa ayase na enipa kunkum enso koso pa enipa bitumi ye won ho hintadua kire meka say enipa no wotan no say enipa we de yempe no no wonum ahyeda akosha akromfo achi ni aboni pani tuakono eba pe ni akase oh eya akromfo na eba atake ye na ya stage ama na yetese robbery case ayese bonsam ne be ye ena umachi tututu yanka bi nhyem eni atese mankesim kwantempon so empia wo fanse man ya boni tuakono kwa kobon toa na wo bo ya bekuno awiei ensam no ye bewuram onipa baako a na bra akwamukafo ni gina aka no na wote MP ni ka ni mu bi okay ye nya no ene na kasa dansi todo ensam ben na se nipa yi oka eno ye baako enkra aba betodwa eni se police administration ya IGP ene di ani mu etwa 20,000 Ghana cedis 200 million atoto se wa wo betumi ama information ya e be lead to the arrest of one year edi se adwumadie no yemfa se sikarma na de yate ne se crime scene for alcohol yama yense ntwoni ba ko nso adi akire sabre ya ye ka se wo kom fanse mai krodua ni mu monso ensi ni mu a akora emu huru ebra papa no wodi na mu ekoto salt bomb na wo ko ye free ho e de atoa so send ye ne nipa akọ hospital hono and the videos ni nyina no ye be show e wo afidie so na get the and some name emu pa nene ye beduadum ewura bay oye lesbian say ye kase obi ye lesbian na sebe oba ne nyonko ba efa no okay oba tumi da ho na wa ba na hem na ne nyonko ba de ne tekere mo e na edi agro adey oba tumi da ho na ne nyonko ba kuta ebia carrots ebia cucumber na wo de wura ni ba oba tumi da ho na ne nyonko ba akofa artificial bema na wo de wo ba me kai ne nye akora nyame awon sa na sama ya mienu sa de na bia no no ye ena abaya ba ko se
Nyankopɔn de ne nsa aka no. Oh, nyame ase. Enti saa te bia no. Nyankopɔn ase. Otumi bio. Oh, so good. Akora. Ababa wa no nso ye lesbian. Ababa no na. Every girl. Also want tiase. O ma hwere wakra ba. Ya wabu nkotodwe pe we chaw. Se wanya broken heart. O se girl ne ba eye ne dedodo. Enti se wo jana bibi beye no. Sabre ya ye ka say adane twema mentwe. Ama girl not threaten the other girl ne say so wo so obe jana dia obetete na bondio. Na akora asam no aba beduru yanim sane etie no awie ye bedum sko papa no asam no samokai enefie no omokot na so bio ene ye fiada na bantemu ene na ye kobusa oba no ankasa sane nuanom mema se onyai e mane nware ne kunu bio na ono oba ne nso sesai awie ye behwe ho Oshe October bosome ne da etosu dua eye da ye yesi ho e dia ma nipa yadwene apomuden enipa bebre sabre ya ye ka se wonu mo problem pa obi wo hono mo a stress etumi ma nipa no onya adwene no emu hawo obi wo hono mo a ebia enubone etumi de ne ko tebia bone mu wo nadwene mu ena obi nso wo hono mo a be ma gya no oba gya no etumi de ne ko sebe sankwase atebia ne bi mu ebe nipa no o hawo bebrebe en wo fam Nyankopɔn ya adom wo kyena eye da etoso du ene ye behwe kakra na ye busabusa ho nsem sese ye kase adwunumu hawo sebe sunsumun etumi de ba ye somsai because sabre ya ye kase obekuma se kuro di anu kranchi bi no otwika efri Kenya asia brem eba Dr. Mensa boy na bodam sese ye kase bra na boy ne wakaya na wotwie no otumi twika na bedroom and run about obetunye run about about 10 times obebusa no adani a ose asamu agyan afre no adani a ose papa kofo afre no so omran kran so duru anu afre no na se papa kofo afre no ye twa ye ho about bed akura na nhwehwemu na eba beto dwa se bibi wo pe adroba fo a obi jana de wo ka mu a motafa no ene muntie show no na dwumadi yesi ya adesua very good entime ne mapam for adofo ye ma ye nyina ye ho ye hyiehia ba bibiara a wo ye show o show no se wo Facebook anase wo YouTube a eye Otech 102.9 FM ena obeseche obehu ye live se yete ho and the videos ne pictures are ye de ba nyina no wo be fa ho wo be hu yen na wo hunu de ye de ba okoye Facebook ne so a dada cash e wa amankwa de ya waba Facebook ne so and wo kire say yes na ya Krobea Asante se motna sise yi a mo na mo boa e ma ye hunu ensem no se ne na tie mu show ne de manage ho na MP no a ya boni tuekunu no Nyankopon fa ne kra nsie yie akora me dom show ne papa afa ya free mind wono nso wa ahoma ne so en wo kire sa akra ya Krobea Asante se wo ba moro market mu a nana seze dia ya dwendwene ho eni se anyanyam bia Ghana ye safe ana sabre ya ye wo election ye anyanyam bia oman Ghana ye safe ana eno ne dia ya dwendwene ho wa ha afa King GM enso wa ahoma ne so no kire sa akra ya Krobea Asante menso me wo enkasa phones and accessories be kwaifo nana me uncle Danny boy won fa adwumadi ani ni agro na ye nyina ya bade mu aye hwemo live e wo Facebook ne so ye da ase afa Samuel Boate Samuel was say good afternoon to you nana ya Krobea Asante original taxi driver wo be kwai nana chia ne mame na yenso adwumayefo aye wo Des FM yenso ye filu pa enti ya bade mu ya ye twa ho ahia e wo Facebook ne so a ye hwemo na ye tie 102.9 FM nso afei Queen Sadi enso wa ahoma ne so bi en wo chesa akra ya Krobea Asante se wo ba subi nkransa sabre yenso ye biebiem na de ye ka eni so show ne ye live enti more fire don kosinia e wo Nigeria Abuja en wo se na nei media menso me mfamu ni agro Nigeria ye ne a ye titri kasa no yenso ye filimo pa
Enna Patrick Owusu say good afternoon to you Nana ya Krobea Asante. Sabre ya ye ka say Facebook nenso yenso ye bieja ya ye hwemu show ne live. Nyankopon kamo ho ene da mo nsempa ya modeba ema ye di sua de na yesan ede kire yen ho nso ade. Oyibo boate wonrebehi atwema and was a yen ready Nyankopon asese ne ye fiada. Krobea show no eye the best. Me to me ye da. Nyankopon shiramo ene da mo nsempa modeba. Yeda say Simba Madridista and watches and ana oba kona ayata kona. Yensu ye biem ewo Facebook ne so na me nso me ne mabadwafo nyina ya wadem e na ye hwem live yeda say abrante pa obey o se akra ya Krobea Asante sabre wo ye live amemfiman rural bank Santase branch for yensu ye biem e na show ne ye hwem live ewo Facebook ne so yeda mo say Emmanuel upon and what say ye nana MP na sem no me te ye na makoma tu na ewurade Nyankopon emfa MP ne nso kra emfa ensie yi. Okay, eno ye wone a ato ye nkra ede afa ye Facebook page ne so no. Afa ma me ko YouTube ne nso kakra na ye mfa bi mpra ye mpna adwa ye enso ewo YouTube ne so. And the YouTube ne so nso ye wo freeman. Page number 2 achiase eno wo se na ya Krobea Asante. We don't have to complain about life when you are the one campus sport. Yankopon Shamo, Antonio Upon, Honorio Argentina, and was Nana, they said the Asem Beba Dabi, more shatter the whole world. Argentina for Yenso Yemfamun Yagrokra. Emmanuel Bozin, or no so a humanisubi, no not yet were ye Africos ni, or say bonjour, bonjour, every yenina yamayan ye shishia. Okay, Yadamwa say at ye for Otek 102.9, and a sabre ya ye kasei. Emutie na mo heye na oba de achiamie akra ena no pay ya na ansori ye die nti a ya ansori ye e kire se one of the member of parliament sa ya wo Ghana ha parliamentarians no ya sa papa ya sa ya candidate e ba beto dwa se akromfo abopempim wakotom ne drive ko tua fa so ama wabudi tioko papa ni de echo cancer effort sabre ya ye ka say de wowu na information ya eba e kire se opanyini okonto abo se ni o manfo nyina anim no emprempren aka beye se abosumi mienu bi na Ghana ye kwa akoto aba se ni politicians ne bontoa di oba obetumi aye di enti esese ye toma no enu ebia enwo panyini wono okoye na wowo bia bia ye frɛ na base dominance eba mankasi main road ne so papa yi ofri campaign mu ena eba ena oba behia sa akwanhia yi anadwoa ade ba beche endedei ena sa asem no esi na asem ni si ya no sebe yese de okwa aten de oba aten de ogina ho no ono ne atentrodo very good enti se wokọ sa mpotemo a opanyini won na ye vice chairman edema eye fanseman no the dide of ayaw bechi MP no a yabo ne tuaku ne sisi a ne kai na sa of ayaw bechi na tika ni mu wani ohunu di si ye nyina wamu na ono oto wiram ai nyame edi no fofi first vice ni to wiram enti wamu momma yentie ne nsemo a ode to yenim ono ne atemprodo no yentie ne nsemo o kai ana mete MP ne kan ma mpa am the yenina yim say political season enti I think the end that around abroad baby by 1 p.m. na you set it off. You visit the 4 communities. But we will the other. See if the other na say about dominance. Normally, yeah, your programs are near your baby a coded na ya bani a better. Auntie free baby I did you any Robert 11 that way. Auntie Bano, Yanam Kwana so and say your traban crum and check. And ye kwani who said
as a cars I can see me Ruby. Be I said it looks like as a car here for tomato boxes. I can see me, as a block of pan and I saw my parking wrongly or panel. And tonight again say, maybe I said a minute. Until I say you slow down. Until you slow down a crown, you're quite coordinator or that community, so no Eddie and Kita motorbike. Anyone said, Acrophobia stopping. By a day in Kakani, who said it was in Sayomo. Anna, honorable and at the front, MP. I don't know, status workshop. Honorable. I have anything. And he acquires near Fessa, after that park a crowded, a car, Yanoma Park and all. Whoa, right hand side. Into your set, your first between your Canon KB Ravano, I'll go through. Aha, see. I'm just saying, the engine on into I'm almost starting from here, then I'm on fire. No, I told you, I'm now unwarding. And I'm on fire, and all of a sudden, can't deny on by, just say, almost started face camera and 5 phones and branch. And you say, I don't make me phone, and I'm Jimmy Sika. And my sister, I'm be saying, I'm funny camera, and Picasso, Nisika, or I saw Cassette, Nisika Sikanana. I'm a Trinity form. I know, Cassette, Daba, call, beg the call, gonna empty a front or father side on any Cassano Cassan. More politicians, Mama statement. I'm just making no. I one and yeah, Robertson said to me, more politicians. When Mama Ghana, I had the Dendeno. I'm saying I'm training in a good form. Now, MP, on no right hand side, into no bush in the Mukakra. And I have main road in the driver, no, and the Kawa tray, into F1 and that, a crown of any butch form. And we thought they were going to shoot us. But what can I say we are not after your life, or be can sit in visa. Say we are not after your life. I don't catch that and say, I can't say, Jinano. I think I would, or make it satisfying. And the Maya dominating and driving and continuing, almost you too. Anybody a telephone number who you did that from the Mr. Driver needs to but none is the wrist, the wrist to your miss or more shooting. Oh, bleedy pano, so me woo. And the one who said another passenger car being in a tiffy, Marquesimuba. And to Alberto Sono, and Uncle Fonny, fast Siano. And to all my attention, of course, I knew can ever so. And then he said, Mimi Musa said, on my attention, corn. And I'm a year dean, I'm a fucking, I'm a rabush in the moon. And you look at that bush, look at Shea Bush, 1.5 hours. Then I know operation possible. But now me take dance up, pa. And then me say bushwa, me say bushwa. Me say and say, boy, to be so. I can saw bush. Not just say it could be scenario. Almost any opportunity. And then I be share other side of the bush. And to me down, look at me down for man, I'm a bottom. But now me say, almost shoot you only shot me a day. And and would you kakano? I'm just a boy, and I'm so much bush in the moon. Almost call a fine home, and I'm so okay. So let me also follow them. Timmy do much. I said, me call a crown, me bear crown. I can't come me do crown. I'm say, Obi Cafe, honorably. Now me do crown. Me tell no bush in the moon. Now me baby, I'm cold round and I said, I want to mean your pint because now I'm home here. I don't because I'm so honorably. I found me do crown. Me see for me. I'm a far kind of coffee and me quite not. I'm honorable Dawa. Bibia says, like, in it is Asem, so now the bomb is a setting car. Bullet the canopy can and son, I say like baby, because baby, I do there. Then say, like, on one I say, pushing and I say, yeah, then suspicion there. I don't know, meaning, so meaning, I don't know, meaning, I'm not quite say, I'm catching, meaning, so, yeah, Jinaya, Sanka, I'm fire because I didn't know Pinkwana, a year. Yeah, empty Kwana Sabi. Yeah, Mamma say, oh, yeah, at a sport. And I drive and so say, I'm going to go hospital at the same way, Bibisa. But Minim say, and can say, you know, some can say, it's Minim, and she seriously. And she, about Sano, and I, Yawana police phone by Farcano.
won't buy, or you want to police for buy now, you're going to buy. You cry, I sent a police for no. Almost I say, baby, almost so many friends, and can't see I do a crime, BB. Ah, Nippon, most of them between the Biama. Most of them say, maybe I'm not your lieutenant, maybe an anchor. You better do what from come my BB. Almost 30 minutes to 1 hour now, you're fine, Sankano. Almost a mobile fine Sanka. You're trying crime as a day. And I don't know be young crowd. Me and Fano Pop to be and said, drip will be or sending a mobile be not say, I've been come on my own. Yamma, mammy, and France, and Canati. Later, no one said, I don't know, okay, fine. You're left to know. And then you know, I have bone. Ah, yes, soon, more Sana. You didn't to police cannon, you didn't about a friend. Stop hospital. And Ticano, they said, the Cranny is a kind of what you took Canata. Sana almost you took Canata, Cran's kind to me. And I didn't come in, I spark a can, because I cannot drive a windscreen aside. I bought a windscreen, one also 2 bullets after him. So, and she took Canny who said, yeah, but said the can because you be a safe country at the bar, but you are coordinator. Aha, and he, yes, Sparky, and any one's a cano. Almost you took Canata, Crampo. Almost you took Canata. And that is the whole thing. And I said, did you appear higher? Doctors now, I want to confirm myself finally. Okay. First vice. Na ote MP ni ka ni mu bi. Enna yare ne bon komo or this asem we etruja. Na MP ya sabre ya ye ka se we free mu. Wa fi apema hankono eduoson ni mu. Bro nya boss me da ne to so aduonu 9. Enna ye wo opanyinin. Ya mankasim. Enna ufri. Entinka 24th oyebro nya ba. 24th December. Enna oni ampofo kra ye the same day. Enna odi ne birthday. Ya sabre ya ye ka sei. Opanyini akwa akohia ne nkwanhia wu. Ya ode efrimu no. Sasemi eye asenkese. Na se ohwe sa na awotwi mu a desie asante mantem ya mu adweti akwa so. Eno nso former GMPC boss. Wode ne campaign for womo nso koye campaign was ampatam ho. Akromfa remfo yi bi eba ebeto wonom saa. Ya wonom to share won so. Eni abridia brada wonom jaigu won so no na nya asem ketoa. Papa yi wonom kopie so no so tie first vice ya onom ya adwen senka wonom utwia fa so. Ena droba ne ye boni tuo side and side enti droba ne kora de no woda ho a osu na wo ye agei momua mio na miwuo dwumadie yi yesi adusua de ne ye de kira de yempe security expert bi na yembusa ne se should in case onam na wokopie ana wokoto robbery mu a am robbers mu a edie ne sese oye anu ye baako ye wia ye bekọ ground so ho ne yakobusa se sabre ya ye kasai edie ba de pa pote enna ekoso enso ewo sa constituency mu very good na okọ eye show ne so ewo Facebook ne so a opanyina sabre ya ye kasai yaboni tuo na yakuno no ni mfonyini enna eda eye Facebook ene YouTube ne so no na akọ YouTube ne so a commander ohene boache ewo so no o kire sa Alhaji Krobea na yo Asante awiai memma woni okriu nyina ha wo another day mu show ne de very educative da bia asa ne mo ka se obi ni kotwa ene ehwe hudimi ayekuro no sa pepepe ena mu yi nyankopon nhira mo ani show a mo ye commander ba akopɛ wono wo Ashtown ena ene awiai ono nso etie ye. All right. Sabre ye nyanim difubi ewo ahoma ne so a ye de ne kobɔ nkobɔ. Papa yi eba ahobambo ene ho ensemu ye nsua de nkwadare mu a waben. Ye frɛ no Owura David Agbe. Ye Owura Dave awiai o Tech FM Asem Beba Dabi program so ye mo ha o. Na me jo so na me se won ka che ye papa. Wadama me wo ho. So on so ho de.
Oh, ye wadum ye hu ye na ni ekoso ye na mu na enya kono na bo ni penyina. Akaka kra bi na ye kɔ abatum. San sensen bi sei esisi a. Mo a makwadare e wa abatu ahobambo ho nsemu no. Eya signal bi kyerɛ mo. Die na ye ka kyerɛ mo. Asem baba Dabi. Nana bukuri se nipa su ewo mu a na wote se adeche na member of parliament for Mpantemani Ekoho Gwansa Hayford na kwa mutafo etimi akwa kutwa kwa mu ekuno kwa mutafo de na gize mo ana munim ni na mapota kan ye akronfo wudifo ekutwa kwa mu na womukum member of parliament na omo amaka ho so no ebi prepra sanu a utena nipa su omunku ade a enden ya ekubebo jo ye nipa ubebo hu se se we kura timi ato honorable member of parliament a na ya ye tin fikire ene ya sabi ye ni tumi akase no kura na ye de ye yi ayipamu anesa enti saade we etu yen ewo mamu edisuo eni hu anadeba na eba ne se so a ni nyina no ye kama akwa kosi se ke babo hu awo ye nyamu no sei na hepo anontina sampro fubone ni pabonfo kwa mutafo anontina ede security bambo hunsam yemfani agro ma biam bambo hunsam nyina no ekoba nyina ne se society bi ayewumu ekuro bi ayewumu manto bi ayewumu yenkurase ba bibia no nipa bonfo ewemu Asem baba Dabi enti se nipa bonfo wemu dia ayese bambo fo no yetete wonye na bambo fo no etimi ehu ne se nipa bonfo ti emu nti no dada mu bia no ese bambo fo no etimi ayire wo mo etna mu wo mo tutuye eyese wo timi yire mu se de be yo metimi aboye nyina ho bai ami nyina hu ne se bambo fo a aban ebo wonka etua wonka no wo mo su edidi maso ede bo omanfo ho bai se de be ya asinasi bi enkoku obi ya tesenia ato honorable Hayford. Enti nana nyewo kano atoye ya nyina no eyasi e dedan ye political eyasi e dedan ye national security eyasi e dedan the Ministry of Interior, Ministry of National Security, Ministry of Social and so bebrebe abai empanyinfo kukuda ma aban ama omo appointment no eden ya sem no omo kan kire o man ki ehu ye na nse ye si afimu nana ensem podo a esie criminal activities awukasem awudie sem nanu kumase yetese VIP kumase ba ban kan edu ya tane se linda go kire ho ba bi eba na kwamukafo ye bi akwa jira kwamu awia nkrofo chekumase adwoso yes mobile money vendor na ya kwa kokuno kemanso enen area kenesiye mobile van akwa kofesika na kwamfu akwa kosi ekwamu mu ekuwon epretre bi no ma be basa na esi enkran tekos kwa we so kasamo kwa na ekoso menyi nyina nkoma nyina no ye wo police for patrol team wo mo normally so wo patrol ye kwa so wo mo pomodin se wo mo di akwani abani roadblocks mo anadio mo se police for ejina kwa mu eni sanu so wo timi yiri mu na bambo no etimi koso there must be presence of the police on our roads wo mo morning se
said the next driver for Montata won't say, ye ponko, ye pondu, ye simple, ye taku, another number for music, ye 2 cities, ye 1 city, ni 5 cities, and you know me here. Say, ye be ya, the book, ye then my bumbo one summer here. Say, ye be ya, if I won't be, and could you Casamo, and one as a project would be actually. And Nana, and some say, bah, ye best say, I ain't pinning and penny one. The woman message didn't come up with it 1 year. Then Moonty, I know my morning in Ano, ye didn't talk to ye did to here the Biama Bosi for ye did to here the Chia on Castle and ye do my mind. And now me tabon for Mummy and engineer to be the power. And to a moon you or a bamboo new and kiss her a bamboo manner, Abu Bubu, a banner tanwa, not a month for 8 Dabi. I had also. I said bamboo for me, or sorry. Okay. Two parents say, you're calling election, you're what election here. I can't bear the Bosumi, and you know, knock a crabby, I can. Some rain and the pabon photo, as I saw a young one. Some rain, Potipo, anybody politicians, and no quarterback, then the pabon photo, after Cotiquazo, or move a dear will cut them. Good. Dave, my answer be say. Sadia way dane da ya na yete same ye drobe ni metekem anasa bi wo mi fie akromfo aba me so metekem mehu sa akromfo abopempim ede na sabre ni mu esese meye mo na makwadare wo sadio mani mu de na esese meyo no kwasa mi na ma venka na se mo security mu no wo bambo mu ene ye nyina wonkwa wo ka ho obibia ka ho se atoda bia ho when you see the situation determine a certain level of action I ever would be taking me nyina anka ni say okoto bibi so saanwa ya no wa dwen nyina no wa ya wo beka se bi unya dwen kwa wotrim wa dwen yira prekope and to say accident at war. Accident to war, and now Ubon said, ye, Rajan Yirafa. And she said, women now copy a conforso sa, Tonya Precopa, 1 year, to be lose to control gra. Nasso say, we will be a Sebi, a cucudoka cry more. Now copy one, so name idea. What then will ye pa? And yes, sir. Oba from ye na uma okasa woni na bibia no eye boko said ye be ya won betimi ahu omobo ye say patafa breto ye wuro no ene breso se ko ba ne se ko nfo no ohu ne se no kure ne wo hu jo wa bra hu afia bia no no so mu mobo na wo no wadi ni ye na so se amoso so wo bambo bi e wo ho ana se so wo ade a ya che wo member yo a eno de self defense de ehunhia na we say o tima se sure se ko ba na se akromfo wenfo wa kwa akoto wo ti se VIP bus yi o mo ko tu ni e VIP bus yi won so wo person won so wo tubrane e wo ne ka mu no one who won't say, Uncle for a ben. And you enjoy my own mayor once. And then the other way, and I saw so strong. I didn't know a yes, kind of thing. And yet, a quiet then of us will see him. And then the next level, and I'm more yes, too. Okay. And that straight line of action said, would the uncle too, so I know what I got for my mom. And no more. Then Conference says uncle for you so to recover or more carefully you move a leader. Now so Ukra, I didn't hear also betting not to the time. And the idea on Quadia. Men in Tamuano, who were also ultimately sunny also. Okay, Macopia so. Aha, Mikuraka, Mesha Mecano, a wood do as a summon the Bowantra, and your good advice. And no dear, so much in a quantum change in Kuadia. No, she said, a quantum change and go for it now.
know any honey in corporate maybe. And when the over to your one work on Breco. Now, sir, nine dear. Was also betting your stable situation, no, dear. Nana, your boko. Sure. Na Emma, I know, Brebre, Emraho. And no, dear passengers are walking. Any day now, maybe out. And also, maybe I won't. That's so on your making. And yeah, dear, say, who find a home soon. And yet, the situation, no, and we are the last one. Sometimes one and there's a action. As I would be 80. Say, idea would be Mudashi. I get that bone. Now, so I found where the answer was making a driver. You want to make Chapanum. And almost will grab what the answer that they are fine enough. Making you no one you won't. And see, I don't know, I yet take anything. And you said, I don't know, but you have to walk. And now I won't grow so sad. Okay. Now, so, yeah, can I say, Yenino, you got to be Mrs. Anua. Now, you want to say, I don't know, and in Yaya. Now, one man also so about from, said your baby, mobile phone, Usika, when you crowd or bag in your bed, yeah, he has done about what when you tear him, because who are there. Now, Koya Patapana, what you know, a sure, and if you walk one, Tisania, Aquacoto, honorable echo, Hayford, and no, many say, echo Hayford, what you Patapa, Nemo, or Kodan, where the crowd actually one say, were a member of parliament, or negotiated, said the very at least, Pomodin and Quabachano, and a no Kurano, a Coban is so more kind of say, a more politicians, grandmama, man, more idea, yeah, breed, or more Akuya. I didn't straightforward, sir. Dave, what introduction could I want somebody to say the honorable Kokoye? And recently, KCBC war, and young Quanta man so quanso, yeah, no kaya na lodi, na yabe pie akron foso, na eurabako, and Koma rob where you say na gano, enim akron for the bako, and wo boni di, eh, any pass mercy, say one so kahon, and one woman good gano. Peche no man, I mean, in APA. Sadi and a year, say be a crom for me so, me mimbakum, me money ding. Then you won't who say, oh, Nana Krobea crane, Sabaya will be Jamiana. Nana, it didn't want to win ya. And you want to walk out here, many, Dabi. Some of one or much in any abroad. And you would be a banner son or boko, you will need to send your wound, she and a baby Adam. Because of curfew. I am Crawford, and yet you can grow. Before some because our operation, then you money or more Riano. And when the Papa and I had design answer when any so. When the Papa who is the was here a word dining, and to a poor when you any mean who is saying, near Mobrobia. So, I do one year or more. Carbon or more enum, Savi, cocaine, and nature more miss Amomano. When you ask a shipper, none of this sooner I had said it, were Philly party Demogra. And to this money, one needs to Okulipa. And see, Toko Pies Amomanaswa. Yes, there were many agro in our home. Okay. And your best say, then you know, no baby, and no market cacono. Yes, I want us one Bema. You are more your home than see a bit in your diet also. The being can say ABS annual way and for 2 of one. Such a waffle car, if you come say, now back a year in crime. Go back with the Januapo. Now to be at him. Put to be at him, Musua, and so with you, a capapa, would you who can be shame. Now, you have a legal piece I did with you. Again, and I'll be. Banser say, and the boy was now waiting at the idea quantity adding you. Ain't the accident. When Mukapo, when you buy a chair, and by a certain crowd of Bible, Mercy, and say, Mukapo will be a quite Jerusalem, Mukusha, and one Mukapo. And the sound of wood you fitted and 3 days or more. And the young man of Bambo wants them in here. Okay. Dave,
awia unia meda se pa no ada agya wanya ma me metiefo yankopon hira na na mete won kana ache papa ya be kasa ai makasa wo teke do de mi ankasa ma vidi sure yankopon hira pa Dave atiefo we David Agwe na awia ye ne no abo enkomo no na ye be show mo video bi na yasan bomo audio bi ebra adehia ewo constituency a papa yi efri mu na eba beto odwa se wawuo na wokokodru emukurabe ebra okokodru emukurabe na onumu koyemu no de na free salt pond ho edi akono apostle fa video no fatoso ema etiefo na etiefo muntie sene na eho ne nso feeling no enso etie muntie etiefo okọ eye yen YouTube ne so apo ba kono video ba ko de na ye kofa wahu anonie okay ani atiefo monhwe bie na montie sene elete okay enti eno ye sene na eho no etie bie na adehye areho so wo hwe video no a eda YouTube ne so no a areho ambulance no na ekon that is it na nibre wo ho pa na nibre wo ho na nibre wo ho pa sane na ema no etwa adwo esua na onumusuo enye asem ketwa esu no ano hye papa no ne ho odom ena ne ho odo sane wo hwe emrewa sabe maame ya afo bi kura sebe on de ne nan kura ya ne yawo ne nan ya ne ya sane maame de ne nsa gu ne ti no twa adwo no na no hye ye o twa maame ne nie oh maame ne nie oh soon amount for Susano. We are sold from hospital much the hono ambulance niko see hono I don't know and I'm what no more Facebook any YouTube no video ne da so ya mo shebi live just one mon twa mo humpo na just any braba entiatia mu ni su amanfo so agya amanfo gya no anya sam ketua video ne da ho and da Facebook ni YouTube hwehwe otek 102.9 FM na okay I don't know for second video then so to submit for enti adofo okọ yen live chat ne so a YouTube ne so Khalid ana hall Khalid Kman o say oh a whole MP okọ ne campaign
without a single policeman. Akra eya asemo. Don Walker or say my God and we be na nabwate and so live chat wa walker. Michael Hubert ewo UK or say good day na Krobea. Hwa ye mra no eto de bia ya ye hunu say ye adwuma wo say anya adwuma wo untumi nhyɛ da hunu. Na Ghana nka mra ne ye adwuma nka nuoma bi say ye no na nka mabunu ne ekoya nko bedwe ho. Faustina George or say hey Akra ye mo ha o na say wiase no aye very very strange. Emmanuel Mafo and watch us Akra ya Krobea Asante me Asante me ne me nam for nom ye nyina ye hwemo 90 peaceful country ya ye ken ebini ye nya tight security o elections and na ye kono right. Mr. Martin and Mr. Otin and was ye Yankopon ye opanyini ne kra insie. Antonio Pon Argentina for was ye honorable no papa ne fan Yankopon fan ne kra insie. But my advice me futio mu bia e wo James 4:13 to 15 quotation mine no nana can you read it for us akrampo for bekanyamamo James 4:13 to 15 na advice to Ghana for and so I don't know. Okay, Emmanuel Boache e wo yen live chat nso bi wa of Kenya say no say ye Yankopon ye Ghana Alex Apiadumo was na wiase ye hu Chasadu was ya Krobea original chase ya bi dwonum Yanso Moro market for Akra Yawra Hubi. Emuda Ho TV osi ye ama Ghana nana asem na areho. George Bansa osi nana eya arehosem. Eya arehosem. YouTube ho na me what say. Francis Adomako en was say die pa na ekosue nana. But eye awie yesua de asem ihu no ma me yesua de papa na mo friend nso akasa kama William Dua was say Ghana de nana. Nana so sad but young politicians no campaign time we assess a one more ni daho nenye nsia opoku Matthias best brain publications for and na air can say Richard Gemfi ono so was bi no say oh God Ghana Azeman and was na ya Krobea Asante sad news for the Ghana and the state security no mpanyimfo we ni yie because the economy enye Rosemary Nyami and was hey at the end ekwoso saa no nana obendai nana Kofi or say Yankopon beboa yen to survive this crazy robbers na emu na no afidie yi so enna yene kromfo baako ekasa ye na asamo ana meka enna de na wo mitrim ene say interviewi ye wie ya enye den ana enye nwanwa se CID for beba ha se CID for beba ha se CID efri sabre ni besi ne okay enti Yankopon ene Yahoba mbofo akwasi atwi woso bi o se Akra ya Krobea Asante A4 mi we for meta we se wo se wi aprabon na eye so sad Yankopon enkan ye ho ensamono okay me call live chat nso so wo Facebook also be but akrampo for bebam akra simanum well Krobea in fact many atete me share video na etwagu hwe emma mesiwa mamrewa mpanifo emma me hu se be mesu ni sabon yam da nke ma na esu am dem sa bom yam ba ma bi no hye kokon no ne sapa wo mie na fu pa say yes ahye no hwe Krobea o se nsema ye kan nyina ye se ye keka mafuru no na ye keka ma dampan se aya na ye ka security asema obia de obebi na no obetimi aka se ye police ye national security wan eno na abeka but me aya na ha me na me bisan se tuo no aya na sa nkofo wei akamkafo wei kura no aya na se tuo no eke hwan ne kwa wo no tuo no enya ne he dano ayene roba na ekasa no o se aprosifo ni bi supply it means se san konfo we yi se wo mo ni supply etuo dia makronfo a ebede na wakoche no but you come and tell me say me no wo send 200 million and say hey but top want say obi ma tip off because etuo na ire na atu na otu we na bra che konfo etuo ire fu mu amaso ye o etuo bia wo normal police for tuo bia wo normal
Asem na so how can say no mo try to say efe enyira wo asem na wo ke enyira wo mo na dia koma wo mo dia no enyira no ayira because concentrate what you wo can but just say only I didn't know it's in your disposal and so be na the command wo mo kura no who as a head other say this is commander division commander station master no if you need a say sir a million na you be say if you why a team minister if you be what bonti be is supposed to know. I told him in Gancham say what got you our robbers na omokura AK-47 then you do the press conference can say what you answer me mom say me more and then the man now check no cry AK-47 no me son say why na the AK we ma the man no say sir I no the go AK-47 you we me carry coffee what time was it 2 o'clock activity play a tia lupre or no cry in his service time no who said you need be sa wo na wo police mu wo ko training ya titi wo tuo mu no wo kra so wo bi da na anwo be ni otie be kra se sa sa tu no kra chi wo kuma se ya ati anya me bi sa se ati ayade akrofo ye wo mo ko sa nima enima we nkoye we nyina chi nam omo nam fo mo o tikam so etuno is a kawamu no tekenum kananjom oh Krobea se wo ka se wo kan niam wi a wo be ka bisa ho se media me no me hawo nyina yi ba ko pese aya na AK-47 yantono mokola yantono kejetia yantono offense aswas market yantono Baltimore market yantono eya police fotio it is ya chekromfo no Krobea onya ne wa he and anyone minding you as your sorry near some police for say some and higher omunya no chudo he omo nhwehwe homaye I know omo hu a wo be kan kire yen see it solve some problem we are akwa asan na anu ya che akromfo ni ache omo ya che akromfo nan akam yenu ya hwehwemu say but etuo no ene etuo bia no police station bia say etuo no bia no omunim say ebia AK-123/ just here yenim station etuo no free as a voter side no yes in polling station kwa yenim station ati say uti kromfo na ko obbo kromfo ko bono na wan kanipa or the trade man no as a police expert as a security expert as a etuo no etuo if you take it from her etuo if you take protect police station yes so the commander in charge supposed to be first say as I say ya friend and the police cannot tell me say etuo no so we check so now woman need be free but the new man nyina nso yentumi mfa meto abonten e be security and ya Ghana for be koso bo mutri so o say we obi a o fe security expert o fe hwan do obi a kai e the police but it's say more public ni hu niam bi say mo bo modern etuo no mo chichi bi ebi okra konfo na ko bank ko bom ko for video no maje when na eye say mo chichi say yen because me I say I confirm to go bank able process for trade you me wa and I know there see wo vote say no omo kotake police station omo fa atuo and e san go for we na etuo no wo ho na Krobea hwe wi aso ho yeso obofo aya no nim so ba wi adotiro enko a ohuhu ye ya titi nkofo bi bebre wo mawe mu na yeka hwe obi ko police training obi ko army training e ka 1 month ni wa wie ye yomi nyina di betra fie oh se bia ba hada e bia ba oteka fifia eto sankofo we mu bi no eno kra de na ye sojafo a on tete e di sankofo mu bi no wo mu nim etuo mu bi bia ato because it's not so what you say eti no ye nia na ye hu ye nia ye de amanyosam ana ye hu hwe akoya okofra mpia bro san ko bonu due taxi down na me say asem we me kan ne until some say be for na omo akrofo ni kunkum omo no won betina se akoye mmara ko sesam memu se ye chi am roba mmara makwan bi ye mbonu to pe nkunu no this
thing can never stop in Ghana because I never more story you are and go for ya. One more chip I stand at 1 banks scare our crime quadri. No more story no after a few months among 2 years. 2 years. Now I call your man carry 15 years. I call your mobile phone 30 years. Scale what give 1 billion or real 2 years. Now I don't know say. Scale wait. Ya chi omo a we obekuru ya na Krobea obekuru bi we chi we beku omo ye beku omo bi ye be ndai never tum yes aso yes so na ho what do you for what me yes so what I say your mother ayi ho sentence ho so what I say lawyer bebem ye be predict et we wakwa 20 years 15 years no say ba state ne say ko bone hoka what I say is ye fan say wakwaji sika ko hide dan e won semom na ye nyina ye akrache ba ko a wono ofiri nsawam ba ye ose se wote wona sa sexy dondon na obo okokun onu abu kwa wo ne se kan ku Dabi dan kwa adui se ne visit ba onu sexy dondon no se ne visit ye ba besra na enuane a ye de ba no aso che edu ofiri yes waku obi papa obi wafa obi nana obi ohwe busua obi ohwe omrenu na sai ni paneti mi yi na firi ho na wono no yakọ high diamond so ontena mu emfedunum emfedunai the time so a na watu tie okoto manifesto no say won ne be ya agya Mestra edi e pa mo chao me ma ne mestra edi kan no se moto aba ma na mbedi president a me bubu prison nyina gu na me dia wono SC factories se wudi bone na se muda ni okoto mama muno ninjije buade betuma fa ma bua botokra ndi ndosra de wo mra ye nwene nam eti wudi bone a mesanya peja faro squad mu mema ya tramu tio na wa busuafo ne Ghana fu nyina beche Asem ako okopie me owia me papa because me na me dinka ka asem ma wo ya we Krobea say me die eka ya tiwa na emra na ya duma say ye makwan me nku a say ofiro take FM han mu a okrom no take a ye na so say akrampofo a okotu duo kokum eni passport no and ye de ne be take ye be kunu bi enti amanfo mo ati obia me hwe na yakin you know the center you know the ruling no ya can kind nyina date of this blah 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 akrampofo ekoye say na tuo no okotwe no okokum honorable aponche aponche okum owie no okum okra adi sa charge we yedi bonya wano agya tum say on na di sa abon ne nyina na Ghana mra so ma ye ho kwan se so obi di sa abon ne we nyina no a ye fa ne ma krom na ye bo nduo nku no ndi ade na ba ye bo nduo he Krobea mesinka kula bia ho bia be so ana ya ye mra no ka tisam buku sam boy ye be hwem ye se hwem me se ode eye police for be hwem na ye be chinkofo we ye chomu bia eye court ana last one ade ba ku so police for ho amene nye ho se ye ku obi bi kra no onwui ukoso ni mo ya se eye abansem sa de no o me se ye mu woman say you more akuni bebebro machine no dia me hu za chu for machine bia mada for machine bia mada aye adena di ko fotri mo dem sama wo bi wo kwa no hu ye aso odo gina on che meka che say master enko uso no mu a ayabasem ye pese wo na ku no para kray and can you maybe say no ho say bia bibi say kura asia ho eye ambulance for enanka in the first place no say bia omo behwe na no na me ne owura bi wo no wakosua de wa aburuchire and the band of sa first year no net sadia wa be power and watch say ye bo bitio at once wana zo mu ya ye wo bibia obetumi aye entinka police service ne kura no sa ne o ma training we no enkasa say ye de tete wo mu free wo mu training centers na eye wo mu kono and so we don't give them that training no me say na ye ni ha and fire service for before you see obi dem a wo wa ye na ha ye ni anye ati akra ya me nyina so ai na mo ho ban okoto mame o ma mi first no mame ba ko nka ho na me nko e pa mo chao me ma ne mestra edi kan no se moto aba ma na mbedi president a me bubu prison nyina gu na me dia wono SC factories se wudi bone na se muda
Miokoto, Mamma Muno, Ninji Jebo, I bet to my farm, my to Grandy Nosra, the one I am. It's Woody Bonia. Messanga Pejafaro Squad, the moon, Mamma Yatramu. Good. And to say the power, young to about money or Ghana had that. Oh, and you want to win the president that. Sure. Oh, want to win that. Okay. Sabreya Yeka say Dawood Scientific Herbal Hospital. Onomo Boye, Ewo, ye show you. Onom ne de Dawood 360 capsules, and the Dawood ointment, and Yaba. And you know me, you know, and anti-boom. So we you be a Sisia dienti, se why you mre, Bema, Udru sini anymore, unchat tew, and yet our hosadi and ye. Ebia ye koko bi na ayosa, ebia wuntri ni mwasisi, emojen to me near Frusane, Dawood 360 capsules. Oba, waduma dinti, untumi nyi Beman styles. Miss Rao, se Beman wakase kuntruho, one way and woko shadi ube kuntruho, betiakanso. Okase peja onaiba kwa ya peja. Oh, ningi na ansu yesi kuro ya. Onso no wenye sisiemu problemi. Kope Dawood 360 capsules. Oba nom, Beman mudrum paneswa eye de. Basa teta nkwa na otie. Beteta na tia wimpao na dem. Ope Dawood ointment nso a eno de yesi fatwi na ebeko. Wati ase. Yesi fatwi na ebeko. Oyawo a wotie woni padua ni nyina no wo hia Dawood ointment. Enti no emienu na nantibom awa bai mu asasabro ahotutuo waposo ba bia tumi ya wo ya no pe Dawood ointment ni bi ni emfantwiu. Ba bia to no bia awuram di open body on sabeka bra o tek fm ha. Asem Beba de before be hu no ma Dawood no pay bi ento 0244886437 the number no time herbal mixture eye 3D yade malaria na duro no adurei sa wonyem a onum bi se maami amanitua no wontumi num bi ena sa wo ma obanufu a onum bi na emom sa 3D yade achewo a mesrawo ensuo nso toto entontom pai papa entontom wiye wonsu toye brem dinkan sha ase no nom time herbal mixture na malaria na ntumi anvenchawo se wo husu anum ato ho ayehye awo wo mu enso hwe ho ya ayehye eye ni na asa wo chirefo bia tie gu so petam herbal mixture no nom malaria tumi mani pa wo yebo ho wo je ho ana enye wunya duro we bi no mo a ho ye den entna se nyare ansana one time herbal mixture enti brake ngi herbal center sia ewo murom abigan house wa ana obekwa to nsumo na akogya nhyen kenji waso ye ba ko ana ba bia ye ton ro bia wo kwa kasa me pe time herbal mixture your number is 0244 417 669 Naskaba clinic yen ye your modern herbal clinic ye dimfidie na ye adwuma na yen na yaba ama yare hwene ayare sabo ayefo when your problem wo dompim ana stroke na kan wato wawo ho ye den wope nanso wunya bi henie hawo kidney ne liver problem prostate mu hawo yade a wobodini a wusuo no fabra ahenema kokoben yani wholesale eni die nimhwe fra yen wo 0244 120 269 obapa akwaba ya me de odo umpom te say edru babia ebia watnase adwen ama adwen ya udru baby kura se wunhu ho se wa nipadua na wo dun ebi atoda oh of course ebi atoda nipa me ye nipa de ebi atoda asa otumi nante kura na wunhu se wonnam na wo fi ho twakwam kura na ka boss wa ben amanfo be yo but wangasa no unim de how unim se nyankopon ya adomo a enka 10th October but the nefie ye bedi ho nkomo eye World Health mental day. Okay. Yes, yes, yeah, they share yadwene no e ho bra ne yebo. Enipa bebre abodam e na madwendwen ti etumi boni padam. Obi ne boy ne gay ja no odwene ho ama etefa so. Of course. Obi nso de ye nubone. Sa etumi tene fa so. Enne ye bebo sa nkomo na suade. But mami no ni nkomo mra every givers akache. Givers de ye ni mu free tete. Papa. Besi sabre. Papa. De ne man ye papa. Me da se the edikano ebusia 40 for mutie nyina ye chia mu nyina ye de nche fi givers herbal center aso ye emo bibia anita papa ba ko pe
mechia opa e de ma ye da musonko de ebusuafo empanimfo se de ofruduapa wo hoi no ye pia no de ofruduapa emfitiase no ye fruduapa pa amangudua wo hoi mere pa nti se wo pese obobra na wo de wani di amangudua chi a wanhwe yi a wo hwe fom a obi no wose wo fra wasi wo tehwe a wasi be pa chawo wangasa wo si a asumdwe wo mo na wote behwe wo mse ni nyina waba fom nanso baako ya wom baako nso so ya obia enim abusua wutie me de ma ye damu sonko besi ne se ye adwen se ye beboa oman Ghana ye adwen se ye be ye adwuma na adwuma no nukuredie eye baako nyankopon suro etoso se wodi nukure ewo bibia woyem na wansuro nyame a eye okwa na usuro nyame no wanfa nukure anta etira eye okwa esanse wa wonim sa haban ya wo kwapoti edua ya bena wo kwakotwai esa kooko ba wo de ba abontia wo se nam yade nyina aka ho wo se madadi nyina aka ho dabi eduro no de eye no ma enipa hunu se de eye nie yebeto ma me nyankopon hira no se ade we na wo ye na obehira so amoanyeska empere wo na enye wadwen se ba bi obi aduru no o pentam aduru hobi ye free baako ansa ne akomienu obi ani wonoma on starting school ofiti crèche hwa ne de ne kokko gina classes da obi aye nkakran na so classes na free crèche na opese ukwa akodu classes no kakran ukoduru ho I know this Dr. Solomon Kwabi. Eye na adwen say kakran na akukọ di no musuo na nso me akukọ bia complaining da se su come de ne da be pa cho kakran na nso so aboa bi nso so honom de na no bo nsuo mu a seconds na asa aboa preko anasa eyi na ntwe wo nsuo obenom no akukọ de be 5 days or 1 week en ebenom enti empre wo ho edro no esakoko ama yehu se sakoko eye memma ene madru ama yehu se ye memma ne madru eye malaria dru ama yehu se malaria dru enu enti na ma enne ye da so egina ye na so bebre aba o matete ahwe won hwe ase no o mantini aso ebiem sanse enukura bia enim and to give us scientific herbal clinic and NASA give us scientific herbal center ne de and no trudo yedro no trudo mo amutie nyina mo ya dance for and ntini e kan say ya na just say patre say e bia na wo no wate na why ye monto watch obi wo no masa otina mesimi dan ene mesimi dan da bia nsu etu a da woda so ejina de wujam give us speak capsules be adwa so ne adwadifo wo nu won ho da so ne embedi edwa ebi wo ho kra ye clients ni bo customers wo anya bia otimi frame kwa ye me anya bi e ha no sa na sales no so e ba no se be yetimi short eniema di ane yet ebi wo ho no mane a short kakra wo se na ha wo mo se because onim ne wonya e de free give us asoye and to give us speak capsules well just so se no se ekoya ana se free dwomu a ye short kakra ma menka ne sa se no asaba mema no yenko ne ngwaji Christmas never no oda nko a energy nko a give us speak capsules ne de bronya give us speak capsules ye de kwa baby ya awarefo je me last 2 weeks Sunday me do fi bi ware na che se parcel pa me de call ye no bi ehu ye ne age nana ohu ye okọ bie so se wow che se ye kan se best man zo ze info na ofa wo mu nyina no otimi ye wo mu nyina do ye enam me so wo ma obi e give us speak capsules ne bi na se me ma do ya me ko here ye no na ni aso se mu amodi kente ko because me ma koma ne me dru se be ye na ne yere ni beje no ho se be ye na aware ne ebe so se be ye ne mpaso be ye denti no give us speak capsules de obi ware na uto bi kokoche no a wonya ne bone kura da wonsisi no ana o monitor mo de wa kire odo e de a kire no abusua wotie me wo ye bema wo ye oba e ye mema ne ma nyina adru an ye to ye no bi ye nyina ye no bi because infections there enye bema nko na ye no enye oba nko na ye no se wo ye obi a wotie me na wako hospital nyankopan ye wadom doctor bia ka tro say wo diade na ha wona wo hu ne say obebe fo na wo say obebe na abodua no infections gonorrhea chlamydia syphilis de akeka ka wonam yade nya no mpaso nyina no eka ka won etimi twi bema fom emu ya mre bema ya fom na emu asa ye mre bra wo koya na wo bai eba sa wo kotena ware ase a enije bia ni give us
P capsules give us a trade eda ho asem na making wo tadue mu aye mmere wankasa wutimu se wudu so wie kura emu aye mmere be ma da bia me ka se be ma koda najo na homato sorry na sebedon so kan na ukodon so wie na ukwaku wusu antimi anyina na so am wan san fa meda bed so anase bi okra wo nkodon so but sorry a oba bia na nchen sa na nyankopon aye no eno na ma wo hunu se Dabi wo ho odin e ba sa na sentimi sorry a na wonim be ma bi dia wo complain kire me be emse Monday no Tuesday no wasna na me wo ho no man kasa me adwene bi ani mitri so ana adwene bi ani mi so e bi wo kra na me ankasa na me ye adwuma nanso me be ma ne da ho a na no ankasa amane ho ne muso na asa ka to e wo ho a no amane muso e basa na se eye me ya bra efutu amede man no ne sese won hwe ye bedu bebe no e de wo ha beba adebe man ne muso be kofom no won hwe ye a entimi nsori biem ebia na sa na won so eye wo de no sa wo ha ne bi eye wo kope give us speak capsules give us a twede eda ho woni wo be hia nyinsen entimi emma aware no akwagodru mfie se emma na ha koto give us a twede eda ho anase give us speak capsules wanya dunsom e ha so wo dunso abema emuche bienum ba ko na benkum na ba ko enam nifa kope give us speak capsules emma na nya wo deda say o hia wo beninsen entafo wo yire so untimi nyinsan dafo wo yire yem enkwada mienu kwada yire yem abra wo dunso no ba akoko bunkum ba akoko nifa give us speak capsules urinary tract infections wo dunso a wuti pains ya wo mpa dunso no so nse da ma eba kokoko gisa wo kyem ansa na ba wan hwe ebedu ba bi ni katita ya de beto be mem ko hospital doctor nbe wa adwen say oboa se be ya wundunso dunso mu ho na no kra ne say rubber no fru be mem bedru fia ne say kwaku akra wo ano no bomade na kope give us P capsules one oba ni hia sisia na wo asane e ma ni betimi twa be ma bitu na ni 3 days nko bi ana obi ni midi wase ba sa metimi twa to na asam yes bra ya dad twa woto enye papa sister Jaisa efutu amede ma me nua banse Jaisa ja to atwitwa no na kope give us P capsules fama no enye wono a eye wo haw ade ya pa ne se be ma be hu oba be la chasa be ke kansam ya bunsa kese no wono oba no be kodem na 2 minutes 5 minutes Anita we 5 minutes ka baby obeje wo phone kura to atwene no won pesa kope give us P capsules adreni bi na nonom give us atwede wo eda ho ya to peti wiase afa na nyina ebia na wo be ma ne mwa ye mmere no wo de ne nye nnamu de na emom ebia na ekoko an ebebre ne mu da sepals anakoko etime be ma ahoden efuni nsem eno nti se wo tie me awie ya kope give us capsules adro na enonom na koko bia ama eno so ma yesem waye mre no ne nyina ebekọ kama ma wato give us P no edi give us ko ne nyina eyenua anase yenta yenum timi bom wo ye obi a wotapo sa wani koto give us capsules wo ye obi a wogya wonanya na emoja ewom oba na bema give us capsules usisi wojo nwa enje wokoto na wo sori na ya asem kope give us capsules give us no capsules no bema aso ni sisi eda box no eho sisi ade ni nyina bekọ ama woto mi sisi mu hye mi sisi mu dwame me nante kakra bia na ya asem drum no parliament mi sori mpra medwa ye nyina ye say basa kope give us capsules edro na ento oba obu nsa wafiti kuro no wa wuti sa niema nsisi so bosome baako etimi ba mprensa na watchu we ba benada next week ube hu se beba wukuada next 2 weeks next bosome bia no etimi be different day obi so ho no on de na watchu no eba mprenu asa me so kope give us cold capsules menstrual pains menstrual disorder menstrual delayment no ni nyina no enfri wo enko ema ho ento enu to give us a drone nyina no ebia wode eye so pese wan kasa hu se wo be ma yesem anase nam yade ni nyina afri wo kọ ede amawa enu ani give us P capsules give us atwede da ho ko nsem me posa mani na mani ya me hene na me kọ hospital ye ma me lens me ntimi nkoto nsori na ko nti me yemotim ko nti me jame na ya na emoja wo mu ni nyina no me pacho give us capsules give us no ne de ya to apete afa give us heba mechan so eda so ab ewodwa so se de chesenya asam kotoa edro ye bo ho da rodenten ye de ma wana malaria typhoid and jaundice wana wentimi eni de wo ba akonhoma nanso so amanfo free na chi ena ebedie give us heba mechan no entontom ena ewo ho so wako hospital ne a check o anase ye free anase wako koye lab ni ye hunu se malaria na e ha wo nko ade a
kope give us herbal mixture say ensuo to talk yadeɛ no ebu ɛno ntintina me emfa wonto anananom ewo ensiedo give us herbal mixture ɛno na entontom ɛda ho no obi ase ne deɛ na yɛ na so give us for deɛ ba yɛ kyerem yɛ ka no kora no kyerɛw sɛ wonum give us herbal mixture na ne wo a wankasa pe baabi na fa kompaibo san say yedro na chi ebi ni baabi a eno nti no wode wani kyerɛ pharmacy shop chemical shop herbal shop baabi bi etu odro wona chi edro ana woto odro e wo trog so no wo hia wo bi a wo se me pe give us atwede da ho ana give us a be ma bi aso ne sisi da ho ano ni give us Kokas na fe give us and tontom da hono malaria do tatashe ebetu ase akọ ama ho ato ye ne ayepa bi etu ato ne fie ne nche KG heba ye womrom Abidjan house all leading shop ba bi a wankasa woto aduro no ukoto aduro bia no ukọ abose wo pe give us enromi ensa bibia akọ akoton bomode na frɛ ye beje wo so ohawo no ye moa wo na emfiri ho enko sanse yade eya number no eye 0543 222 470 0543 222 470 mo yadase for we give us eba one more kache ena ewie ye koye no na ono mo ne pa wode aba ehon komo ena yakobo ma fidie ne na haya na ensampa bibre wo ho Sama you obey. My poem din beko here na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esno fidie ye de yenhwehwemu. Ena esno fidie ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o haw bia na akiri. Akoma yade. Ese kire yade. Ahohwehye, wo sisi, wo to asenti na atwetwenwo. Ye funu awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye just scan. Ye yemoja mu hwehwemu. Afeti esumasem. Se wanti wini pedua na se a, wonti ayaresa ase. Esno se wa hoden, ena esno se wa apomuden. Yare bia woni efire. Enti Madu abra wonim yare no kofa bai. 21st clinic wo branches bebre. Wo Kumasi. Wo ba 21st clinic wo ahwea. Omone ahwea total filling station nedi animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domi market. Heavy do dynamo a. Ye Krobea binsu wo BA. Any session. Prayer wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com. 21st clinic ana. Ye wo krom. Never be shima betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. With the true via. Wona baby na ya wo ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yekin. Ekuafo a wakọ fuoma ba no wabre. Afrafo a wakọ epo aba no wabre. Adwerifo a wakọ adwoma ba no wabre. Adrobafo a wayi gears a drive a na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wo dware wie na wo de the wood ointment twia. Wo behu da obeda. Mewura, mebe nko mi sisi ni mekoto je nyina. Wo sisi mpo de enyo na abeka. Midibi ko twi ho nyina na do wontam. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru Kings Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huade. Refuse to grow any offense back. And what day immune system or Yankopon, and you're ready for Yamusa Maya Hubano, and Nasa Wonum Imbusaba Mesa, a Peja immune system, Nabria, Yariantimu. So say, dear, I'm a for the one, and the Imbusaba Mesa, do the one dance yes, say, and Yarwa will run Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya, within the D and a home car. No, Yamwa suing Yano, and why you buy every home. And now I'm on par, one Yarwana Dada, no one doctor in Rono, and no Imbusaba Mesanoa, and Mama who are deep pinty. Ya woman Timpose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, and walk Kashi, and you are may move Bia your toe in row, and to form friend 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jadi and Cratry, what Jatumu say, a few we pa dear, Mintiasi, or Tentini Betrini Pecra, Mijano, say, Mama Sinsiana, come at you bit me, Awumra. Abba, Quanto, now walk to quay into that so no yere. Na me ye day, and he na men fanning coy ye. Ye, won't
fane ko nyamensa wom herbal center abrewa basna de ho maame no ne dini na dwuma sese wadi mfinhia duo wotwe ne akire na bibiduro kan no de beka mo saa ane na nya nunkumpo etwere sisie ne yafunumu yade be me nkwe wone so enamu yade biara otenete se stroke abubu agu ho na opese wonante biewu a nyamensa wom herbal center de beboa nipa tumi bie na no kase ne yade adane so kwankro te se wodie nanso wuduru nyamensa wom herbal center nyamensa wom nti ubenye wa hoto kumase ha se paase bodwesan wo ena nyamensa wom herbal center wo eni abrewa basna de nkasa wo 0246450718 nyamensa wom herbal center medene kwa hosisia ugidi aje nkwa ko OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi sister, then I call so. Asem Beba Dabi This is open deep among folk no what you. Man can't just say me show. Me can't tell my like I love you. Can't you see? I love you. Hey. Me don't put in on me patch person and worry. But patch means me yes I do will be me patch pa like me to me yes I do will be more. Me to me me patch Asem Beba Dabi sister and then I cost me patch like that guy. The guy also miss you. I was so see as say means me yes I do will be. My idea, salute all recorded. I said and I recorded. Who recorded any time? Me patro, my last chance. Show us a recording. Okay, Yakoya Yaba 102.9 of Emutek, Agbeve Heba Hospital. We Yabeda Monsomwase, and ne Mochita pa. One of the day Mona soap and Mona cream, Abegaso. Ya se winya bi na se wodi dware de bisra eboawo ema wo honam ne yesoche fefefe kama eyi nka bone enso efiri ho agbeve fever eboa ema atwidi yade edi unya no etekoda ema bio umoja ata awewe agbeve tonic eni adura American fama wo na wo yi obi a honam ta ye wo ya winya agbeve bama wawie ba bi eton wo Ghana ha bia so wurem na wo ka de wo pa on sabeka ena agbeve heba hospital no ankasa nso ho ye wo kumase ne yedwoso kwantempon so fakai na wo de kokosi kwamo ye wo adakoja achefo asase so na ye ne kwamo station no ena edi hwani mu ye wo mfidie ye de be ye hwehwemu ahunu ba bi ayade no hye ne de adura kaw agbeve heba hospital adokotafo no aben frɛ ye 0246 59 5256 and a coffee organic tiger nut powder ataju samono eno nso eye adepa se winya bi na se oboboa eboa muntie uyi obi asikyire yade ana mojabro so wo so wakoa bre enko pa ataju samni bi nadi ebeboa wo ena uyi obi a wuni atenka wo mpem se winya ataju samo a ebeboa wo ba se uyi obi a sebe yade bi ata bobo basa atadwi sami vitamins ewumpa enti ebe boosti we immune system no on be yede oso opesa osote manage huye di atadwi sam no ebe reduce cholesterol ebe burn fats amwanwa hoto emoja betumi adi afurusane yi a eye di atadwi sam nenyi finfiri ho oba oteka finfia ha ubenya bi coffee house ewo breman osai kwadwo street UGC kwan so ya wo ho frey 0247 995 160 and 0247 518 123 offer number we ya ya beje so na ye ne wo akasa ayare sabia bi hia adwumayefo ye hospital a ewo Kumasi Krobea yi mu na onomo pe a nurse manager or pe an accountant na wape cleaner so we obi a ubetumi afa positions yi mu bia trekrata wo de kopa adwuma na fa usivi ka ho fabra uteke fem front desk ansa na ne de yakwa awie ye last day ye ne enti wa anya ne ntemu a ebekwa agyawo na emmoa na wunya adwuma ne bi enyo 21st clinic ewo Kumasi ahwa woni total filling station ne de animhwe
na obaha yen siateka ho dwuma na yedie uyi obi a oto ase wanantu ana wo nantini entini mu twetwew ya woje wo ho a enye a 21st clinic na yebetumi aboa wo pa ye won fidi a ye de ba hwehwe dipadua ni mu na ya treatiw ye de aduro be kan na wanya wa hoto uyi no nso kura to nchane a ya de bebre ni ye ho adwuma diabetes, hypertension, ulcer, typhoid, and then we yade ni sisi yade a etete wo no 21st clinic ehua ye ben Alpha Radio Freya 0540 311 311. Okay, adofo enawia ye wo maame Abna Lydia wo yanim ha enu akwaba. Yeah, any papa. To say. Very good. Ya de Nyankopon ya se da won so ase. Se awie ya ton safre wa. Waba na wo beboa indwumadi. Arofo World Health Mental Day. Na October bosom ne da na to so du ye day di kanea ye di sa day. Na se wo hwa afi apema hankono aduokono mienu ni mu. Enioma bebre koso ewo enewiase mu a ade baako a ya na yeta de hye ene se obete yese eye adammo obete yese weidie eye honhum mu ade omanfo a ewo kumase kurodua yi mu se mo bekaye a mo a motafa Anloga Junction ekọ ofori krom motafa aboabo traffic light eba befa besi otake ha mensia run about is akwa no tadi atrentwe pa ubehuni bia no okurabo ubehuni bia no okurabo ebo kakra kabi onyanto hoda naso no na sa akwa no sebe the problem na wanya wo nadwe mu no history bi wo ho eno mebomo nanu ya nso akwa baako no otwika efri abrem eba Dr. Mensa ha na wonu mu atika ni mu kire so wo mu dru mensia run about yi oso wanya call afi Asam wajan ho mampanyini dada akofo afre no otwa U10 fa run about no be 4 times and na passengers ne pa de chow kakra enu na akode data ba ko pesa akwa na twan picture yo kura stone woni sa akwa no ono nso sebe na dwimu ha no ensem kakra wo but aboso hwe bie sa akwa ne de ni ki kakra bi mame afi na wuduaduam sa drobani no bie ni ki kakra bi mame na me hwa de ansa. Okay nana me danse no kre krati edin a trotro o de tobo me se bie ni ki me kasa gudi mati de etietie mu no de man ni nya na yare ni nyina ne se omucha se offers obisika e okam na nipa ne betran front ntin ojazi kan wo mu na osi nipa ne ja hokoye na driver ne fine no de ko talk car ni bi eno muzu se nipa ne kokoye bibi wo akire na afa na adwunim enti ebra yare nsa se ba no oti car no steer nanim menshare na about to say we are not the fun atana so wanya call enti wo de car twa no run about to be sempredu o twa no sa na phone ta o musa sa dia wo se asamoden afre no se oni na meeting enti no oni asamoden na ekasa enti mo ye ya ne kasa no mo party na person from mo kan no tiatiem eno mo ye na o tina car no enu na sisi koye enti na we ni kakra medical kan na me yes ma Lydia boame na memusa we ye question bia me pese me busa se obinya adwene yade a ana hawo a etumi ye honhom ade me yeye. Okay yo mpacho me da se me fa opportunity we etia matiefo nyina. Good. In my background for me I don't believe say there is a spiritual backing because mental illness is a health condition. It's a health condition. He said you'll be any diabetes, hypertension, and all those things. No, it's a mental health. But obi or underlying issues are yenim. Into all of a sudden a pickable out. No, I started reacting. Into no because yenim say it be crying the pani smoky or smokier yenim. Into within that period, no, ebia na when you trigger all of a sudden trigger biaba. And I say BBSC no I started misbehave. Enti eno no na ya
Ewhania Yedia Casso, oh, ye debate me a Cassobia, Nisika now of fire, no, be a coin a drew, and I say, a woman say, my dear, but when it comes to mental health, for us, ye want medical winning beer, ye believe we say there is a spiritual bibia or name momuno, ye say a health condition. Me can't wait at the Crontia make casa, if you're being so other opinion. Me can't wait to the extent that say you're spiritual, and then you're more draw echo. Yet to me more draw, no my is stable. Offer there are so many people are more problem, but yeah, be and they are stable. And see if it is a spiritual, why say you're more draw working? And because of that, anything I yen to say. There is a spiritual backing. Okay. And now mental health that. Yeah. You walk and sons no yada mental health and the mental illness in them. Okay. Obebuame, elo ya fine, wadaroma. Me fa share friend me Erica, me a mental healthness. Very good. You want sons no yada, san your mum you need them. Me pacho. Any day. Kasagu bibi ni mum. And so see that money say, on say eba. You can be a mentally healthier. You can't live normal life. What you say? Or to me, a juma, who customer who say yes or kasai any other. But a bow be or mentally ill. On a casa and faquim. What you say? Or to me, abnormal things a bunny pemoa, emwa, aggression yada, but to be or mentally healthy no on yes, I don't know. A woman say, be between my bufu, but to the extent I will be or yet. Mentally ill no ebe no yen side no ena mentally ill no ye to me any sense of some mental illness everybody 1% of mental illness yes but and me to me 1% obi a 1% but you be classify say wo say really be wa bra affect you socially economically na one kasa individual no affect wo lifestyle thinking any near we bia mpatwati ase nti say affect wa eno ne be friend say a behavioral way patwati ase and as a personality trait nti say was a personality trait no na esa affect wo social environmental oni ni relationship na wan kasa ene be classify say oye mentally ill patient or say ma wadru but obia or 1% mental health na nkasa ye dia oh mental health just like you are healthy both physically, mentally, and psychologically. No, you okay? But what I say, a woman saying you okay 100%. By befanisa, but mental illness need say ba difference when you planning say be or disorganized thinking or dream in some na okano insist so. But what I say no yenye maybe a answer bibi a keka no akofese kan me de be wo obi a no kasaka say eh no ma me na wi no nenam ha no se meje ade on se won se ensi so eh bra enkwada un se me pew pa aha nti en na be mu hu say this person ko baby born nti wo se ehwede ne fa baby e wo se ehde ne fa okay o sha Ghana cases ya mota face pa die na ma manfo nya problem mentally okay first panic die na amanfo the core spiritual near but steady who say right now no substance abuse high pa no the substance abuse and any substance near kambum both alcohol any those things near kabuma your friend substance abuse and no you see ababe rampant and then no everyone so depression a leading cause last year depression a leading cause pa me boy ya jame it me classify depression yes ye be classify ka ho abra ni pa ni mood no e be kofo mo be try so be ku no ho na obe twe ne ho afri ni pa ho a obe din die sua hyeda mu di areho ondidi paswati ase e na ye ne e be no so e be krokro ne ye san de sere ne se ne boy ja no nya be e no na ya ye kan broken heart me pacho ane e no obi won so a wa hwere ne dofo bi ebi mu nso ye adwumasem on se onkofo bu ho mu pa adwuma mo bre owo family a o fidi o muskani ho na yere nso man pressure e na your mom wa around no nso yom be ka bia na mo ka she ne family nso saa
nti betumi ama nipa na dwendwen ama e de na kɔ baby bɔne ɛna obi won so for instance omo wie university no omo wie aba omo nya adwuma nye menam ho san to tifia wo sɛ ukɔ school no first bia na mama me no papa si no wote no enti sa ɛna Ghana hanso nya kɔ school wie nim sɛ wo be ye adwuma yɛ dɛ ahwɛ ye enti sɛ nipa ne wie university no nya adwuma hwɛ abo sɛ na awofo ne di na tem sa bre wa ye adwuma nkankyɛn na comparison hwɛ aso mesi ba wo ye se nkwata no wadi aduane adi so mugye wo aduane on sɛ ɛma nipa ne reho odwendwen ɛna yɛn so yaka ho bi sɛ madam fo nya adwuma ye ne de mekoye adwuma hwɛ ska me nyan pa me ma bia na to you no nim sɛ wo ka kyerɛ nipa no but wo ha no ebi anka kwan ofa aso nya adwuma no nka oboa na enka ye ba Ghana ha no pese menkum nya do so ya fa edodo ye wi ane ye san de serew sure ni nyina aka ho me pa cho you mama Lydia mamusa asase mu ye bia se enioma ben mu a bebre na ta ba mo ho yeso obi anya ehaw wo nadwene mu enioma ben bi na ye tali di to sa ne oma no pa ya amonsa ka bie okay yo me da say as Erica's because your foundation is specifically we deal with people who are using psychoactive substances, no, or more bone. This say illegal drugs, this say marijuana, cocaine, jort, tobacco, alcohol, and all the rest. Until most of your cases arise baby those with substance induced. Or more induced or manya dream how and on a dorsum. Na yewo causes of mental illness yewo genetic factors ebi ti say genes obi wo ho a na busuam ti say me amete say bia mem na nkanso abi e wa adwimu hawo definitely in my line no it's likely say obi betumi ono so betumi enya bi ewo nti ano ye genetic factors yewo environmental factors ti say baby awoti areas awoti areas are what to me contribute a factor be a wankasa or how be a wankasa wa fem alcohol ninu bonia midin kankan and also be to me ama wenya sa your money in your brain chemist obi o to me cry to me dignity buffum o to me young boy be a o son of free bed so be ball form a man enya adwum how your courses bebre but because we deal directly with people who are using those psychoactive drugs in Intino. All the time no we care more about it because no this is the most causes of mental illness. Say washa amount for nom trouble yeah pa and also hapa and also I had dream pa and Friday. I had a call from one of the towns. I mean to mean this close. You almost say a bear trauma door for the whole town. Wow. I am so sad. In fact, okay, no me rare who be brave. A hard drain so because tramadol and yet psychoactive drug. Tramadol is a prescription drug. A doctor prescribe will be so pain, severe pain. But because of the abuse, I'm tramadol or not tramadol abuse. Because the one that they are taking is not the one that doctors now prescribe. No. O man afa kwan biso bi afa kwati kwan boni biso eno import e no aba o man mu o abuse na sisi ade no man kwala ni abuse no se yan fa ye na ensi for man anye campaign wo offer that ye de ensa begu yeti wonim se petrol nyina sisi o mo twe petrol ye di gu super glue ni ade nyina petrol o mo di handkerchief ade bom o mo inhale petrol me ho bebre o mo use petrol tapping time super glue na sabi dia reho kra ba kokra ya na e ma reho ye sabi ya ne ma pad ye de she yase ba ko bi o ho amentu and also omota use e ma pad yeah see, the kind of when you are using the psychoactive drugs all the time no o say unye bia ye higher than the one that you are using the tramadol ne buy no. Now they were all in marijuana, baby, you saw marijuana, no. But who said the same feelings in the womb. What you say? I didn't make alcohol high. Now you me sent to money arrest me. Abra tramadol is cheaper and it has the same feelings. Why don't I go for that one?
So nti eyare who sem bebre say we need to do education. Say ne beje nkwala na eba no. Na COVID by and we decided not to do admission. Nti ye hold on with admission. Say facilities ni na yema. Facilities are minimum kumasi na is almost full. Not just a month for year. No, papa. It's almost full. Wow. Facility ni na yema. Nti eyare who sem, and this is the time man. I was say ye can't in Luboni who asem. Na ye can mental health in who asem. Ti said ye, Oka said Kai will be take more than Danny. Oh, say any warning sign na eba ebi. But we don't have any idea. The any believe when he says Sabi Obia while running home one nam street so be that warning sign ni be a day. Sebia meme tifie babusuafo nim sebia bibi ame nioma baby the betumi ade de ne hu se nana ene wo honye. Okay, you warning sign ni bi obi ho a o feel sad for longer period. Ne wre ho o feel so sad or down. Ti say bia sebi we lose obi odofu bi on say wo days bi they say 40 days and can say 40 after 40 days na reho ne kra to me we echo from kakra obi ho betumi di reho na throughout wow send the person hu ni pe da bia no ayemo a ne reho hu ni pe o say hu say oyaye I to the extent that I take longer time na o say hu say di pa ne wadwum ha obi ho nso a one niti any wo munu say wo ko ma ba eduma kama all of a sudden I feel or withdraw from the family members no anko akotena areho bi won so no anko akotena baby I say ade a ye na nije mpo no se se anye na nije biom se aduane bi o pekra wo se odi no se se I was lost interest in everything enti sa nipa no so no e wo se wo hu se ono so e wo adwemu yare afre ye wo ade bi afre no detachment of reality. Yeah, will be to say delusions, hallucinations. Will be a wha to see a wahe me kaima, madam be in a woman ho. Omo man news, so I catch me say, what is a comfort corner dem Korea dear? Oh, who do you be? Who do you be? Sir, it's only a bit to me claiming to me money baby why you boom because obi owa ohun ade we ya osene dia no claim for that. And I yenya time because you need knowledge bebre no e wo mental health nti yes why you comfort ti bebre wo ya boom me ho say yetumi o ya bo bebre ni asane e de o mabo obi kura nyame ampata na nkomo hye no. Oh. So enti se ohun sa ni o mani nya se nipa ne nte sa no all of a sudden what it was nyame afre no de na o ti a o dane ne ho say asamwaja afre na hallucinations. Oti wana so. Oti and true. Say what see the okan nyina yampa. Na no papa bi by office ha. On the say ye be radio station wana so. Na 24/7. Yeah. Ye bonum ni e DJ ni e kasa ye programs sa. Yeah, madam Bisu ba o see o take for program omu ye nyina on the control. Enti me frɛ even se kra say me catch no. O see ono o see mo be fa no na mo on the control mo bibia wa. Na I don't know why I specifically no take no boy. Wow. Oh, me o see the village o take no muti on the control bibia. It's all these signs no or problem or hallucinations. So I will be a while see be in nam who know what it will be all see area hanging sent to a high bone, no the ascena, no especially more delusion. Your friend be grandiose delusion and a grandiosity. Delusion. Yes, and no say no believe you say or your henny. Into me what me honor me or tomb for her sebi. Hey, ye modi ye were yes or me papa. Ye will be a horse on the bomb. It's only a casacra no one can say yes, met John Queffrey with wow. Lydia, we were naming Cassa, you are here mentioning Queffrey in some. Obi o house you or no more of what you are moyena or more yaman or no more to no waba no moon calm it down. Or no enemies on one to say. Ye won your mind penny over me feel a titru your confanoti moon now. So, aha, will be so on the ABC is 19. Because ni teeth we clock account run of the radio station say ni teeth ne dia dance yes on the ABC yesu anai ne sin dia dance yes on the ne see gold nti no na stress ampa ono na ABC yesu ni ho ono na eba why prepared or on the certificate nyina or the better and all what they are saying is true except some medication pe any betumi a paper side na free omutu say wo ho o behwe yes obi akun ne ma me nidua
Yeah, nim na ye nim kwani a ye faso ne sa nkrofo yi tena na. Good. Nankam emi the pass webusami because one of the major concern about ipa debia medwe hu se be coming out near to me solving. Sa obi for obi beku obi nipa no wadwemu how dada but because ye nim se because ya dwe nyina ye se obi a wa run ho pe. Swati ase ti se nipa na ye dirty wa run ho da bonti ansa ne enum se wanya adwemu how. Enti yemfa obi yemfa ya dwe nko obi a wa dress so. But meanwhile, no nipa no ne no how ba wonim. Enti one day we send a bufo na trigger no pe obetumi aye de ni kwan sa wo ye. Enti bebre a wo mu die wu ha be adwen bebre na wa adwemu how. By nim na ye nim. Enti this is the time I was here to nya warning signs and to nya bebre ye to me hu obi wo ho ani go to me fu excessively. Wo dwe hu a wonti ase. E bufu broso. E broso. Ne bufu bro so nipa no wadwemu how obi wo ho a wo think say all hope is lost and that's when you know and that's why bibia ni hope you no what thinking about suicide into be no go or internet how are you to be kun hu no ni obi ka o mekra na me tv ase ye den into oni obi ti no starting making all those comments na mekra me na fufu nyina ye adwuma mekra me ye den wo wi ase we lose hope obi bia mu but be hu say ye ni no and one can yen time. It makes us a fantasy Asem free or call. Ain't it an inability to cope with problems? Or be a wide you how no. So bet to me a coping with problems or stress no. How can see a man? What I say? Only say oh problem be no me how do I have a coping skills to deal with the problem? Nipanu nibi sa. Ain't it no say what nti wo sa stress wo sa nyoma ni nyina wo se wo se nipa we wanya adwemu hawo. Okay, out of 102.9 FM na ene yesua de mo amani tua se sa nyoma we koso e wo ye mpotamo pa ebi na aposo be ka kire wo no krachi ya America se ono kra de okura aboyi mo sa video mo fanto so matie fo hwebi wo ko ye YouTube ne so a Otek 102.9 FM. Akwawe or you're very popular. Ewo Kumasia Onye. This guy, he's very popular. Ebone ekutano no. Ebone ekutano mo YouTube one am show. Mpacho obetu ana Facebook. Obetu me search for Otek 102.9 FM. Either on Facebook or YouTube. Sani meme search me na wakwa akwohwe guy na America na ho asem no. Na or you're very popular. Ewo Kumasia. Baby abefa bia wo hunu sa guy yo. No, baby abefabia okrabo na sa ne bo no under no circumstance en wo bejai sa bo na to ho da biara da yetietie mu kakra bi wase a de yeteye and say na if you gold wo ho ena okokofa gold no ena se ne wo fu se hwan ekoye ade wa bra krach na nka no kre enti se ne okuta bo no eno signify say ana ekire nipa se you gold na owi aye no eno na ekita no ono odaso yo mo amunim ne de munim no mo amunim no de munim no but jata be ewura na se kakra na yahwe ene ye wo yenua baba ko bi e wa ha ye behwe de etebia no kom ena de en de ye no mo hwe ye YouTube ne so a ebi na mo hwe mo hu enti we no sanke start ye no enko mo start ne ntamo ebi anka medru se yo Erica, and give a say you. And give a say. Now, when Pacho Kakra meka action on say make you be say there is no way obejai a bonato. Any mental health practitioner be any doctor be who diagnose and him. When minima dear no sister in the no. Or suffer for disorganized schizophrenia. Meboa. Obi obi hu so wachechiri bibi daneti wachechiri bibi kata ne hu wachechiri okutade bia onya inda yeah the schizophrenians no yeah wo different types yeah wo catatonic catatonic for no mu to be in one place to be hu say nipa no wo ho a otumi gina one place is for a longer period and also be hu say benya ade de ase no say bia we wakwa bibi o onya hwe yare condition is anete obi gina one stage sa to be so bit me gina kageti I mean guy bi ba me ho o si o
wasi oye odifo ni nyame so onyina kejete ojina ho 3 days no nidi onye oye catatonic and the paranoid schizophrenia no omo na believe say me no tie kra onyame obekumi enti wo dan we say me fa no da me wo guy bia ni watenji ni padlock 18,800 cost padlocks okoto anani ma mini carpenter ni die sie enti dey omo de neighbor treatment no mo de go sack him one more thing to an doctor and someone will explain it. So, into all no monsieur, where do you see on my home? When you're believe strongly say, when you're now bekunu. Oh, inti the way almost same things in it, and so easy to identify. It will be who say was Samuel, and so important for him. A bad days, oh, good to be you, oh, but girl be one me Linda. No was say auntie or yes stable na mbusa no say who say ama Lydia pa na da form her saying. Oh me mama wa hwe me nti no afa nti or no other conditions near the kwa just for treatment. Obeba no the bola. Ohu pure water pen wa pick ohu bibia oso hu say me any facility for no my end form. Yeah, so important. Nti adwemu how Eyare who send bebre into obre Nelson no onte akwabi no wo oboase konka join na ono obedru baabi no no de nsa gu ne koku sei no gina horse kwa na we na Erica obi ko ne nche no obusa nse na wo ade na da bia wo gina ha na wo sere sa o ze hwe se nka wo na wo hunu entatia what's your wedding gown? Na wa suit na ye no wedding anka won sre o se ya would disre and na ma Lydia can hallucination ebi no visual hallucination o hu se ono kwa na ehu wo de hu wo pe hu bibia wo de na na ye wo apostle men fan to no so ma de na ye wo ipacho na me wo school secondary school 98 to 2000 na started na ya de me ba confirmation you get tests and it proves a normal, so they decided to give me medication. All of a sudden I've taken that drug from 98 up to now. No, they said it's overthinking. Yeah. What do you mean? It's me my problem. It's me my problem. On say the way I see designing Adrian or in a cell phone and our computer. On say we use to chana yes. Sano ya Adrian and one limits. And Adrian so any kure any pediano. Your activities hey be Adrian say ye be who are dear ye benante a commodity wa didi wa sonya o ya betis wa sonya o ya ana oda na dwa adwon so de ye bia adwen na e ma ye sa enti se odwen broso a e betumi de hawa bro. Wow. Enti wo de na na wo hunu de mebusa no ayi am at that time no na wo hunu de yeah exams. I'm a science student. Wow. And yeah exams chemistry. And now your point I echo. Now my brother back your friend said you say what London. I know all of a sudden we say meeting school compound or say me training na and now my friends nibi ebe so me mo. Na me mama do a cook e will be quite SD. So that's now or friend me mama ba say me needs to be heavy. Yeah, what I'm gonna make call by quite government hospital. And I want to me and understand the course. Yeah, it drew out the mommy. So they injected me, and all of a sudden I saw that as I was at Confanochi. Oh, it was normal. I was hearing some voices and other things, and I reacted. But behavior changed totally. Now what different what so yeah kasa chiro. Yes. Meba. Mesamba so. What? Any diamoros wants to me ma ubi eko. Me patwai. Hey. Enti am say the obeya mo na buru adwena ho oden no so no. E do be ko. Promoting no adwena mo na need to me dia later out me adwena how. Hey.
obi tumenya ahreho ko oba na wu efa ne trim otof man da so obewu na se beti afa no so esa ne tete sankofa na se bi obi kura afrim ni ekoba amane a kwanya ne efa so bo na ye pa yeah ba se mobile phone ba ye nti nipa no ebi esi ya na ebi accident no afa phone no ahwehwe so anya number no afre ba che onim nipa so say ah when accident da wo etimi do ko etimi do etiefo and yesua de pa na meba Erica meba Dr. Dawood Abedu mama minime nkomo ba ko bi na memra sisia ni nyina aka ho bi na so ono na eda Dawood Scientific Herbal Hospital ano na papa yi ono na de Dawood 360 capsules and Dawood ointment odiaba Doc, awiai akwa babio. Message so akra. Ojidi ese nyankopon da roma ntini bia iboko. Otwede ampo nyankopon da roma. 360 o security any day. Yo akra me dance we bisa me question am me ni ajepa. Unim. Ene na me kire me secret pa de enti amete ahaban sayade. Okay. Me akasa akra na me nim. Wow. Yeah. January 2nd me call me grase. Okay. 102.9. We grase yo. Sure. Na me kwa kura na se no me papa na ere mu ye mienu ba ko panyini na ya abrewa pa fa no frame said Dawood bra na me di na chi to de me kwa kubedua bi si mfikyire ho e na o kire me se wo kubedua we enne na me be kire wo de nti a wo tie ahaban de say ade no wow kubedua we ase ya na ofiri toye kubase kubedua na se e ho na ho ma me wo toye wow na me se abrewa wo se hwe o ma me fa ye funu sa time na hospital ne clinics ne and nurses are but yeah o ma me so on hospital abemudro nko ano yes abosum nkron wow na abosum nkron no so ye no wono metikoku ase di nkomo won fitire wo sa e di nkomo a prekope na wo kan me ma me enti opede animu no se wa nrofie kura kubedua na ase pepepe e na me free joy enti ye wo metu kubedua ase eno nti na asa abiri metia haban kasa na haban so temi kasa wow na ma me afei na mahu mi secret no so hono enti ya hwe sa ni pa mienu we obi a yawo na to hospital mpaso ene obi a yawo na to kubedu ase sa ni pa mienu we se ba sa du yemu a hwan odu yefo sure etiefo na anjeje sure o wura sahwia bia kwaye akese na etwa ehu ahia ena me bo wura kwaye mu so mi nya ahoma adi ba se mfio ha nan ana mfio ha sa ana se mfio ha enti se me twasa ahaban se me de ye adura straight ebe ye aduma ten on said Dawood 360 by enche but na da bi obefe bia no eba be na wotwe na asoto sure because no one obia enom ya targeting nipa yesisi yesisi no obi bebisa na mesisi me de koto me de sorry abdu bia nso entio say ye dompa nkebe budakro ena dompa nso kra nka ontimi mfa nkoto nsori e dwent unsa emrepa e flexible ba wokoto e sorry de bia no emu adentra because entini ahuduo e wo yesisi mu na se entini no chimatoba entini mu a na bebe jaw sisi yade emu odin pa wa hu no entini papi ya wonu mo sisi yade ni nyina wontini no ene wonu mo dwent no wa hu dompe mienu no nhia mu no ebi wa nsuo na ewo mu no awe enti eno so basa ebe ma dompe no ba de sisi no ebe nya hawo ebi o bi ana sa dwent no dompe mienu no ekesi ani atwia ma ba ko ho awe eno so di sisi yade ba so hu no ena me se da bi se nyame ya chemaduro de ya ene na memfa ahaban enubra na menhwe bia ne dwumadi edi sure enti wenu mi hu se no nyame bo ahoma e wo nipa ni yentini no ne seso sure enti meka ahoma maako enson di bomu a ebe ye sisiye mu adwuma enti meka ahoma no nson di bomu no obi a ne sisiye ne ye bi obenum bia no na wanya yarehwe wow yeah enti na Dawood 360 obi a se sisi na de wom sure na de wom sisi ho asemu a wo kan obi wo ho a enam ne sisi nti sese wa ye mmere wo mpem enti we ye betumi akase eye mema duro nso agra o se be me bia o tie program yi sabri se wo na so be ma mu ye din se kra na o sisi ye wo ya ontimi na oba nhia yi because we be ma ne de mu apede gina so o raise 180 degrees ekoba but nhia mu die no e de ne be ma na wie peyo e o sisi e na sebe o de be kwa aba sebe atopato no nyina ye o sisi o ba se o sisi ne ye o ya ye mmisa ye ho se obetimi akwa aba na
wahuno enti na safata say nifa no fada wu 360 capsules ono miensa no pa miensa nwumre miensa no pa miensa nwumre enti beboa na mani sisi no how be a woman be afri ho enti say okosini animu a eno answer okoba sa na wawie so we ba na abema so we ba na bema na me ye duro na me ka say me ye mema duro a na masisi mema no masisi ema no sure because Krobea da e afanu mienu ni nyina nya ba ko Dabi bema no bua na oba na hia no me pe no 180 me say every bia say me num da 360 capsules na ma yi mi ensama no sure so num bi onum sa and me ko aduma ba say dia ne o ma me 180 na me so ma no 180 yankonkwa obi ni sisi yade no o se ye me sasabro bi obi o se ye me kokko bi obi kura de enam nam yade bi ntino ama sabre ne mensem kura wo mbem kofom sa nioma we nyina no se e wo me so na me nom da wo 360 a e ye nwadwuma ampani se bi ankoka papa enye trade also be complaining de bia koko de ayem yade o nti ama one ontimi ne oba nhia e be ma ahode ni oba no nso no ontimi ne sisi na ama genesis yade na ansa na bibi be sisa no sabi obi ota akọ agya na nso no hunu moja ugu asabi na ne toye ne hene pa sa nipa no empen pibo sa ade bia betutu ane to ebe fifiri ne to te se we ne bodu aketua bi ugu otimi som no ne yidi agro o ma na ne ya sa no se start se ne yape etimi pai na emoja na eba but start for the 360 capsules na se moja na eba ebetwa wow se de fifiri ne to no na ewo ho a ebe yire afiri ho na ma ne sisi no emu ayeden sure na watimi ayede oye bia wo se ye sisi no ebetimi ama sisi obi benya sisi yade a bibi te se enemu yade eno so yade ba ako a ehu pa na se wo fa da 360 capsules a ono miensa no pa miensa nwumre se ko ba se enemu yade na ama wo sisi na ya wo ya na wontimi mfa enye de wo ya wo transe kakra ade se wo sori wo transe kakra ade se wo sori ebeboa ama sa ha na afiri ho na watimi atranse ayi adwuma prebia wo bia sabre mi tekam na bia mi si obi tie o se papa yi die nka menya ne number nka me pe dinka fa no mesia se ye fra ye benya wo Dr. Dawood wa ankasa ne ne wakasa ne wa share ye hawo na waboa ye number ne 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 akra me kasase ya na ya yenua no mo wam amanone rotire sure ya wono mo ye adwuma wa wo nua bia na se wabusuani bi wam akwantuo mu bia no na se wakwa ate na omane wa hwene wa mfa na nkwa aduro so se me nua amane me na me bra omane me because adwumadin a wono mo ye wo ho no me nua so obi frɛ from Italy obi frɛ from Germany na oka bra o bre wo ho a obedu a ye frɛ no boga me adwumadin o mo ye wo ho no obi beba no sabe ne be makura na nye adwuma bi obi beba no na ne sisi sabe achia obi beba no na sabe ne sisi eni ya ma o ye didem because o mo ye adwumadin na saafo no so metimi aye adwuma wie pa ya abafie abeje wono ahome e wona papa mu a aduru a so mo yusu ye Dawood 360 capsules wow me na o kase obi frɛ me wo UK me du airport sisi a Kumasi airport ya no obi frɛ me o say mama bi nua bi atɔ Dawood 360 capsules ni bi abrɛ me e wo UK na madwuma me ye no e din pa ama me na ma chia sisi a me ntimi kura nkɔ adwuma nipa no to aduro no mienu pe na brɛ me ma number ako awie sisi amatene me nkoso number ako na aka na 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 am so obetimi ano be edukra because nhoma ne yakeka abomu wow obi frɛ me wo na wo bo state bi dey o say Ohio US for Libya ai o say ono de oye ne say otutu otoka na accident cars na otutu no spare parts na sisi ano 1 year ni ontimi nkwa adwuma bio ono so ne jonku ene yasa mamupo no wachia but obi to Dawood 360 ne bi ono ne wa adwuma mu ofiri Kumasi bo hyen wow enti oto aye no di ho adanse akire no say na me de anya bi oso from a on be BMS abrew enti ofre ha ena omo sani bi ma no wano miensa sesi otimi kwa adwuma na ono so bi sa say miensa na kire no obetimi asa no bi aka ho ana Dawood 360 capsules
Sesi a metnasi anopa kosi enumira. Obi wo frame a memfa abakasa akwa we o kire no ho. Enye a ho kire. Phones no doso. Na call no say be ni adanse bebre. Obi ye we herbal shop. O se da wo 360 capsules buy no. Waje nkuko mienu. Hey, and I'm saying ono kura di ho mfa so. Waje nkuko mienu ko kwa meso. Papa bi buy. Na ni sisi ye ne ya. Enti oba na o kire mu ano say, "Wa ma me aduro." No, so the wood 360 capsules. So, send Crawford one dance and not Yibi, not Tomano. 3 days time, no papa, by Anna and Nana Dinachi, Nana Nukraco. And I say, friend, a doctor, was a doctor, Jacoco. What boy me? Ah, no, at the internet, Yacoco, I say, hey, the buyer may complain, Mrs. No, man, come a bear man, Asem, and fear me and Senny, the bear man, Yeduma. Ha, Meconum, the wood 360 capsules, no, or say, you're quite a nice one, not a mamma and for 2 days. Na that toss me and sano every door how much you say the bema page a boy juma into a better akoko into me train say akoko dia na say be upon chair me no nantwie my young frau na etie for mon frère Dr. Dawood Sesia number no 0244 886437 and 0201 681 717. Okay, enti Dr. Dawood no. Obe friend Sesia na wone no abonkomo. Dia wonti ase no onchirem na onfama. Na Donima Steel Complex, roller steel gate and automatic garage door no. Pebi na fatu fie no o garage. Where's the modern home uhia automatic garage door no. And na o warehouse and o shop no. My yamfa roller steel gate ni bi metwa no mfama ho fra ye ni emeye free estimate and measurement na yamfa emawo ne boode da form e na wo behia na doa e de adidwuma enye na doa bia se tropical nails eno na carpenter fo age atum over 20 years ni eni aye production no ya che entie ne mu obeba Kumasi Asafo YF junction ya bejiari office no fra ye 0244 12 3325. Future Life Smart Food in so aduane we obi a wota kasa yade bi ekowu a wo na bekra wo no waduane nie se wo ba kire ye wo yade no na ye ma wo aduane a odi a ebeboa wo pa ya Bolivia Enterprise ne this aduane we yaba oba sofo line alignment ya ne multi home ni dia nimhwa a obenya bi ato adi odi a e boosti we immune system no fra ye 0242 87 8090 and Abapa Mall the only online shopper on Mudino Cre Papa. Enti what the foul phone na call Google Play Store and App Store. Now download the Abapa Mall app no. Download the Afe your order. The open order the awo part on the Krobea doors scan doors untumia ubetumia to the susun kakra any and your man so dear pa. So when the phone I'll betumia download the app na free na order ni mfamreo 0555 557193 afei Savior Dr. Savior ononso no de Savior food no aba aduane agenkwa se wo obi a diabetes yade na edwodo wo se say insulin pane na wo wa aduane esefata se wodie na wonya nkwa Savior food wo be frɛ Dr. Savior wo 0555 789698 na wone papa no nkasa Charistic Ventures onom de Zahara mixture Zahara G capsules onom de aba se wunya bi na se wonom na nemu yade na etete wo a eyifiri ho wode wo ho tie ment na ho emma nemu yade hawo oba ensuo gu nkabani wom be ma nemu yade hunti sese wa ye mre oba ma afo aka ketekete bi kope Zahara mixture Zahara G capsules faka honanom ena Zahara man capsules eye memedru sa we ye bema na wa ye mere wo mpemu a kope Zahara man capsules ne bi ba bi to no bi awura mu ade opebodin fra ye 0246 348334 police ni na dro ni nie imboost herbal mixture eye wo number 1 herbal mixture so we nya bi no mo boost we immune system police ni na dro no enu nie wa wote ya wo ni paduam na madwumade a wo ye nti pressure any diabetes tetel liver any kidney problem so when your problem kra wo menses mu enhye dem flow yie ana sebe emredwo bi kra ba pe imbooster dro ni bi nanom
why baby atu aduro bi ade okwa kasa me pe imboost ana police ni na duro ni bi 0246 208496 abrewa basna de maame no a wanya mfinhia de ɔwɔtwe ne akire na ɔde abibiduro kan na di ne dwuma no onie maame no wɔse sɛ waanwo a wo mɔbros ne ta wusie ɛba sene ade enti sɛ wapɛ ba na wunya ebi efiri bra na abrewa ɔmo a wate onuoma a wakɔye ye ne nyinaa fa bra bɛkyerɛ no na wɔnhwɛ wo haw no sɛ stroke yadeɛ na ɛhaw sisi yadeɛ hania enemu yadeɛ bi no akɔte kokoram edi wunya bra abrewa basna de nkyɛn fankaria ka nasi wo se paase bodwe sa anwo kwanta usi abusa abrewa obi abɛkyerɛw ne number ɛyɛ 0246 45 0718 anche ye de dwumadi mbesi ma Lydia ene ono na eba beboa ye willing way na mami ye ni atwe a yatwe ne wo yasase so ne program yi so no enye ize o office ana no akwa bi ba utumi se ne nsem wo ka ne nsem mami ode ne ba ye frɛ ya office ye ne mami ya sitina ha ne mami ba chene ko na no krachi ya wo brombo yi a wo mde na kotumi oba ade senka ahyase ne ka ye na nkomu tie ye ne ya mfana ko ya nkasa boy no wabo o ye very well built na osha bibi ano en wakwa akwaji obi phone oje phone no ekromu assemblyman akose fa phone ne ma na mfa mani pa cross honorable me the phone na to toilet mo ena ma america ye case for central na police for coy omo koy ya say monye phone no na mo nkomu baabi ena omo che no ye na ko nyina ko sisi am 10 years no se wonya lawyer appeal case we ya boy no definitely ombe no mame ye enkomo twetwe we wa ho ye won to aso series in about 30 seconds for advice here general advice ye fan sorry pacho me da say mesre first of all mesre parent obi bia wo tie mi se obi anhwe ye no ansoma ne ba so onto nubo ne mre no ti se ensa ye fa ne se ye komo apeteshi obi wo ho a ye budidi no asoma se to bi brem na nipa na koto cigarette weed minimpe age obi wo me ho oni ni papa nyina ahye weed ni bom eti mesre awofo amutie mi so obi nso sister anani nua bi ewuagya ne ma wo ho a mesre se omo omani nko omo ho no mo hwe nkwala no na se ne be ya nkwala no benya anije no omo de anyi a omo nko join ni bad friends na omo so betumi enye omo abra born back mesre aban ni obi a wotie ye se mental health enye respect of a person and ferry obia etumi ye obia into once etumi ye obia people of any age etumi ye obia ne de mesre say ye nyina e be come together na ya bodero na ye hu kwan e be fa so na ya tena that's abo ya ye de mama Lydia Nyankopon hira Erica ene maami a onso beboa ye eda masepa education we no aboa ye ne beta di enkomo a sebe eboa ema ene pakoso de eye nkomo pa obo dia ye ne de dia ye de na Nyankopon ya adomo a edwoada okai Canada enkomo na ye sha ase no awura na asofo no eye anugirigo Nyankopon ya adomo a edwoada Monday ya bekoso say ya kwa the final stage ya say ya pari go ya share points ni ne go say enti arofo ya de dwumadie na ebawia ya ha me de Krobea nana ya Asante enami wogidie se wosua de wono mo e wadwene mu hausa bi wo kunni badodo enti sa akwa ye mental health day as a see di honkomo ni ehunu sene ye ne wonom asetena mu ebeye wa wosua de ye mfansi ha jataba apostle nana adwa doma chede wonom na sise dwumadie engineers wonom sise dwumadie no without them there is no show. Thank you and God bless you guys. Nana mpofo berema eni obo ade chia me yete wonka wonso ka hu bi Nyankopon nhyira wo adwuade Nyankopon ya adomo a behia gabrem is up next.